Sabatha. Imini Sabatha mayilente kwabayivele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha. Ihlabelelo senkumbuzo yesizukulwane senkumbuzo yokusila inkumbuzo kaNkulunkulu. Lisivumele sikwazi ukuzofika emzini wakhe weManga lo okhombisa ubukhulu bakhe nobunkulunkulu bakhe emhlabeni nasezulwini mayibonkosi ukwakha kwakhe lumzi wakhombisa ukuthi ufuna ukukhombisa abantu usho njalo ekhuluma lakhe ufuna ukukhombisa umhlaba ukuthi ubani ngalomzi mayibonkosi sicela-ke bantwana baNkulunkulu ukuthi nje ngaphambi koba siqhubeke nokwaba inkonzo ucela abantwana baNkulunkulu bakhona abangabikho emakhulunywa umshumayeli ukhulumile la sonto elidlule ngendaba yabantu abaletha iy'ngozi ezingamazinyane ey'ncane ukuthi uma uletha izinyane uzonikela nalabakini izinyane ukukhipha kunina ncele lelo zinyane ongakwazi nokulidla wena uma lifika lapha ehleni liyafa oba bengafiki ukuthatha lezi ncwadi ezogeza abantu bakini selifika. Ngakho-ke bacela abantu ukuthi abasulethe amazinyane abalethe iy'bhuzazana uma kuthiwa isibhuzazana bekhipha isibhuzazana osungasihlaba usidle hhayi into ngeke uyihlaba uyidle bese uyiletha kuNkulunkulu. Cela lokho abantu baNkulunkulu ukuthi nabangakezwa batshela abantu msanuletha amazinyane lethani iy'mbuzi nawe ibona ukuthi iy'ntshela embuzweni uNkulunkulu ezogeza ngayo abantu bakini bayibonkosi. Sizocela-ke abantwana baNkulunkulu la awakhulunywa amanga akhulunywa into engeyona ukhulunywa iqiniso nento oyitshelwa abakini ukuthi wozekhala emphefumulo uzobe emzini ukuthi ekhala emphefumulo uzokuthathela abaqala hhayi ukhuluma into oyicabanga wena noyifisa nokhulume abantu bahambe nalamanga wakhulunywa amanga uzoboshwa ukhuluma amanga ufuna ukukhuluma into eyenzekile futhi ungalandi into eningi khuluma nje ukuthi abakini batheni wena ngalo muzi ukuze kuzwe noTomasi phela abawuphikayo lo muzi kaNkulunkulu bathi ayikho lento into kaMajiya lekhabani besho into yonyazi mayibonkosi. Ukuthi-ke bazoba bathathu ngapha uma kuthiwa bathatha abantu ufuna abahlabele bathathu ngapha uma usowesine wena yazi ukuthi awusazikwazi ukusukuma uyosukuma emini mayikhona indlela. Amen. Bazoba bathatha ihlasi ukuthi uzohlala ngapha usho indawo isibongo igama lakho isibongo sakho inkosi yakhe ukuphela awusho ithempeli nani ngoba phela labo bangayigqoki ingubo bona abanathempeli. Ngakho-ke wena khuluma inkosi ngosibani bani endaweni ethile enkosini bani ngithunyelwa bakithi kanje bathanga uzothi kanje ukhuluma iqiniso lelo elithunywa bakini. Amen. Nangapha kuJamengweni bawoba bathathu futhi nakhona abakhokheli lebona asibabali ngapha ukusukuma nje ahlabelela ivesi elilodwa ngakukhona inkulumo nayo iphepha mase kufika umbhobha nqamuka ahlale nabethu
nabashumayeli ngomdlalo nabo benze njalo baguqa bahlabelele sikumbhobha ngamuke ahlale nabe nawo bonke abagcotshwa bakhona mayephethe indaba nje usukuma guqa ahlale ivesi mase sikumbhobha ngamuke ahlale nabe namakhosazana ngomdlalo wonke umuntu okhona baguqa kuphela kodwa laba abiwayo uNtayisuthi noJamengweni bathathu kuphela imali ezenza inkosi wabusisa amen ukhama wama ube kuhle kwabantu umfana wakhumalo lo intabeni zasenquthu zihlobo ezinhle enkosini ngithi angizobonga ethenini lo muzo eyikhali imphefumulo sekukhulu sokwenzile empilweni yami ngelinye ilanga ngangaxoxelwa ubaba ongizalayo wathi wabona mfana le nto yenzeka lapha ekhaya imphefumulo yayikhona ephakameni ngesikhathi senkosi ilanga amacala ayethethwa kanjeya uthi kodwa ngenxa yokuthi sagcina sesikhuluma sesihleka inkosi sesithi uganwa ngezimbuzi zethu nangenkomo zethu uthanda abafazi uthi yasithi inkosi iphethe inkonzo emini yathi ngimzwile nikhuluma ngami yathi swela namhlanje ikani ningaphinde nikele ngezimbuzi nangenkomo zenu manje ngizobonga ukuthi kuthe mavula lemikhaya imphefumulo ngase ngikwazi ukugijima ngayo ekhaya kwaqaphela wakhumalo ngawuthatha imbuzi ngazobageza ngabathethela amaqala ngabuya lapho ngawuhlaba ngawulawula futhi ngaphelela la zalwa khona uma wami kwaNdwandwe ngafika ngabatshelela khona baphinde basongela phezulu bazogeza imndeni namhlanje khona kwaNyawo umalume namhlanje ngibona bafile lembuzi ezinhlanu ngizobonga leyo msebenzi onjalo ngiyacela ukuthi kodwa kude umthando wabantu bengamthandi ukuthi namhlanje nabo bangene kulomuzi ngoba bavelile kimi ngelilanga ngithi ngilungisa indaba yokuthi khona amacala baba avela ukuthi ngiwalungisa bathi wena mfana usuyaseqela futhi usugijima ubuyela kini thina awuthinti ngase ngimisa lokwasekhaya ngase ngiphuthuma lokwakomalume bafile namhlanje kwakomalume ngalawo mazwi cela inkosi ibusise senizweni ngiyakhetha kunyazwezi igama nguSakheleni ngokwamhlongo eshowe enkosini uNtuli oyayo akamesizwe baba akamesizwe bezobonke igama nguSakheleni ngokwamhlongo eshowe oyayo lesantu amen ngolosine uzobona umsebenzi namhlanje ngingena ucingo kumina yisendlini nakhona kwethu osemandeni uthi lo mfowethu yini kwethu kukhona into engihluphayo ngithi mfowethu yini uhlupha yini uthi uhlupha omkhulu ubili ongasele emhlabeni ngiyamazi ukuthi womndeni okay yini uthini umkhulu na umkhulu ubili uthi thina umndeni waselangeni umuzi waselangeni wonke awunakile awu ngibuza umnakile yini wenzeni umnakile nje wenze njani uthi yena wenza emacala amaningi esaphile emhlabeni uthi la macala makhulu ngithi mina okay mfowethu manje ke kumele kwenze kanjani uthi mfowethu wangamla lapho umkhulu uye ngamke lapho uye ngakhuleki ngokwazi ukuthi macala mani ngakho ke njengoba ngikucela ngicela inkosi sikhumbule thina mndeni waselangeni kuba isitshele ingubuse wena umkhulu asitshele umkhulu bethu ukuthi macala mani owenzayo ukuthi la macala ngathethwa kanjani ngoba ukhona namacala esiwaziyo kodwa akukho ukuthi singathini sicela ukuthi kube uyena okhuluma ngoba kuyothiwa unamanga ngiyabonga inkosi kusenizwini amen malumkhethe unyazwezulu umfowambazini komhlabalingana phansi kwenkosi uNomali abangcwele benkosi ngafika la ngesabatha elidlule ngaphakama ngacela ukuthi inkosi ingafiki ikhala kimi baba unyazwezulu wathi ngilele ebusuku bakhona wafika uNhlanzi ngesibonakaliso ungithola ngisempini ngakithi sengiyabalekayo ngihlangane endleleni ngithi uma ngihlangana endleleni athi uhamba ucinga uNhlanzi wakubo
ngithi mina hayi sazithulile ngoba onhlanza bekho nganeno bangaphesheya umgwaqo. Ngithe uma ngisho lokho lo muzi engangikhuluma ngawo kaKhumalo ngabona usemanyweni manje komalume kaMbazini wasiyanyamalala-ke uMhlanzi emva kwalokho. Manje ngizocela ukuthi bakunyazi wezulu aphinde abuye angicacisele isibonakaliso ukuthi ngabe sisho ukuthini sibhekephi ngoba manje siyabonga mfowethu sithe abantu abakhulume ngalo muzi abasukhuluma ngendaba zakubo emakhaya ukuthi kwenziwe ukuthi khuluma ukuthi batheni ngalo muzi. Amen. Mina nginokubheka uNamkhize eShowe enqoleni phesheya kwebele inkosi engiphethe uZulu. Njengoba ngingamaNazaretha uzokhuluma into eyenzeke ngesonto edlule ngiyila ekhaya lomphefumulo. Kodwa ingaqali khona kwathi sise kwabheka bezayo njengoba ubaba unkosikazi wezulu ade babheka bezayo kuloJulayi kwakhuluma umfowethu kwakade khuluma yona inkosi uNyazi kwasekhuluma umfowethu khona lapho kabheka bezayo owashona wadutshulwa ngo-2006 wathi wafika wakhuluma kimi wathi sisi ngakhala ngathi uphumaphi wathi sisi ngirayithi kodwa khona into engihluphayo sokungahambe emhlabeni ayuyendawo ilo muthi enawutshala ethuleni lami nithi niyangivikela ngiyacela ngisize nususe lo muthi ngoba uvimbile angikwazi ukubona izulu lomndeni angikwazi nokubona ushembe ukuthi ngamuza ushembe uthini wathi wayebuza ka-5 ukuthi ngamuza ushembe uthini ukuthi abafuni ukuthi awufuneki lapha abakhona abanye ukuthi awufuneki ngoba ngisho phathi ukuthi akasawufuni uyacela ukuthi ngimsize wathi mfethu uzokusiza kanjani wathi ekhaya ebekhona ukuthi ukhulume kanje wathi yabo baba bakhona nje baba esontweni uyobuza kubo bazokutshela ukuthi uNyazi izosiza kanjani. Uma sefikile la ekhaya lomphefumulo lesonto edlule bese lesonto esenza lokwenza ka-4 bese kuyamenyezelwa kuthiwa sambe emseni sekamso ehlala khona bethethwa amaqala nami ngivukele ngekhona. Uma ngifika khona ngibone kuza umbuzo abantu babuza ngezibonakaliso nami bese ngibuza ngendaba lekamfowethu ngisho ukuthi wenzekani ethi uzawuphendula ubaba uShuleni Majiya bese kuvela ethi usayeluleka bese kuvela ukhuluma indoda mina ithi mina imina bengithathe bengene phambili ethi wemezeni ethi mina engenza ukuthi nami ngihamba ngesikhathi bangiphathisa isikhathi kuthiwa ngubani ethi mina ngubaba walengane kuthiwa njengoba ubaba walengane ufuna ukusizakala kanjani ethi ngiyacela ukusizakala ethi bamajiwe kuphi pho ethi ngayikhaya lomphefumulo kuthiwa wabe ngubani ethi wabe ngoshembe kuthiwa ngophi ushembe ethi uNyazi ezulu nafika lesaweni ngithatha abeleli khona ngale yabona inganyama ngasengamathela kuyona izongenela ekhaya lomphefumulo ngiyacela ukuthi ushembe sisize kwakuzakala ukuthi ukhona nomunye phambilini nawaphathisa isikhali washo wathi ukhona kokhokho noma engachazanga ukuthi ngephi ukhokho. Ngiyacela ukuthi njengoba ngiyilana uNyazi ezulu bakhumbula abantu basekhaya nokuthi sake safika lana kuthandazela kakhuluma ugogo wami mina wathi wathwetshulwa sina ekhaya lomphefumulo wathi wathwetshulwa mina bakhinika abathani yamathuna nkathi ngiwatshwa njengoba ngibelethiswe ngani kuyoshada wena wedlule angishade ngo-Agasti wena wedlule uthi ubelethiswe yena kodwa ubelethiswe mina seyisimame ugogo wami ozala ubaba uMakhumane wathi lapho obaba basebacela ukuthi hambe ngasuthi zekhaya kodwa wathi uMakhumane uShuleni Majiya izokhishwa la ekhaya lomphefumulo ezinye ikhishwe esenzweni kuShuleni uSono ethempelini elikulona kodwa zafika ingasuthi ezafika ekhaya
zalethwa umfowethu ethi iphuma la ekhaya emphefumulweni. Lozokasuthi izinto ezaziyikhuluma ngoba zayibheka umfobo kababa zimphele ukuthi oyibani ababethakatha oyibani ababephinga zithi ma kwangafanele ukuthi engene ubaba zisho amagama amakhulu inhlambe engeke ngizisho manje umndeni awuphathekanga kahle ngoba wathi empilweni ekhaya emphefumulweni sithi sosizakala kulona kanti silethele ikasuthi ezophoqa umndeni. Ngiyabonga. Dela sisikolo kushiyayo. Kube kwenze sisi. Yebo. Lezi kasuthi mayifikayo zayibuza yonke into engazi ezisho yodwa. Engizayikhumbula okuthiwa ngoba izisho ithi khuluma ithi leseceleni awakakhuluma baba ngoba akakhali uzokhipha yonke into eyenziwa abantu bakithi bakini sukela kokhokho ababethakatha uzobasho nabo wathi ubaba enami ungenayo ngoba wathi hayi kufanele umndeni umunye nawe wethobokuthakatha vele baba futhi vele igulela nje ungafani nini ubaba umama esekhala-ke nobaba labanye sesekhala ukuthi ukhulumeka kanjeni ekhaya umshumela bakhona umshumela yedwa umshumela ubamqulu wasemkhanseni ezayihamba nayo iy'kasuthi ngoba ekhaya basethiwa yabona eziy'kasuthi zakho lethelani bathi mina kumine nama ngazi balethe ubhuti akibo labo bathiwa bazolethwa angibazi nami kodwa lezi y'kasuthi-ke ungaphindi letho wathi umfowethu zathi zona sizazophinda sibuye thina sizoyithetha amacala kokanye wonke umndeni ngisho amabutho sebashada engadlelani nabo babemndeni umabuyisela ngoba sifuna zonke iy'ndaba zakuleyo nkosi bathi bathuke ekhaya emphefumulweni. Ngiyabonga. Ngiyakhetha inkosi enkulu uNyazi wezulu. Igama lami nguThuleleni wakaMchunu. Ngiphume eGoli. Ngangikade ngizile la ngoMeyi ngibizwe inkosi uNyazi wezulu ngoba nganginenkinga ukuthi ngesibonakaliso njalo ngihlale ngizibone ngisebantwini abalwayo. Inkosi uNyazi wezulu yangibiza yathi ngize lana ngaze athi ngoshintsha umnikelo ngwezothuka Kathi uzokuphilana nkosazaba. yathi ngize la ekhaya lomphefumulo kwathiwa ngoshintsha umnikelo ngobe nginawo ngwezothu-rand bese ngiza nabo bonke laba abantu abalwayo nalezi itina zababalwa nazo ngafika ngafika ngalanikela kodwa ngangakhuluma ngaphinde ngajikiswa bathi angibuye ngithathe umbhobho ngikhulume lokhu ebengithunyiwe ngabuya sekuJuni ngafike ngakhuluma ngithe mase ngibuyile sengikhulumile ngabona ngathi sengila ekhaya lomphefumulo kodwa kwakule ethempelini kodwa kwasekuyinto enkulu angathi ihholo noma mhlawumbe istadium kodwa sasinophahla sengifika abantu vele sebegcwele kodwa kwakuneminyango ngapha kuneminyango kuneqembu elaliqhamuke lingene ngalo mnyango nangapha kuneqembu amaqembu mhlawumbe ngathi ayo-4 kodwa mina ngangena ngowami umnyango ngafika vele bonke sebengilindile sebephethe umbhobho ngathi mangena nje kwaqala kwahlabe kodwa babehlabeleli ithule elilodwa bebonke kwahlatshelelwa nami ngahlabelela nami ngajayva ngahlabelela ngajayva ngijayva nale gruphu ngiye kule gruphu hhayi ngathi nami sengikhathele bonke sebekhathele sebephuma-ke abanye nabanye sebephuma ngomnyango ozengabo nabanye sebephuma ngomnyango ozengabo bonke manje sebeyangimemeza nalabo bathi woza sambe ayi ngimile nalabo bathi woza sambe ngimile angazi ukuthi ngizohamba nababa ngalo mnyango engingene ngawo base kwangena elinye igruphu elafike langiphendulela lathi hayi cha abeze uhamba nani uzohamba nathi ngoba thina sesamakhono baphuma-ke laba bahamba bangidedela ngahamba nalabo manje njengoba ngilana emavikini amabili adlule ngibone ngesibonakaliso bengingakalali ukuthi ngileli buthongo obujulile ngezwa izwi lithi hamba-ke manje uyoshanela
bese ngabuza mina ukuthi ngiyoshalelaphi baphinda futhi ubuthongo wabo ngathi buyangibamba mase kungibamba ubuthongo ngabona ngathi ngikhona la ekhaya lemphefumulo ngilele lapha endlini yomama la esilala khona hhayi-ke ngase ngalala ngase ngazibona sekusekuseni sengivuka sengilungiselela ukuzongena la ethempelini ma ngifika la ethempelini ngisahleli lapha ngaphandle njengoba sesihlale silinde ukuthi kuzomenyezwa inkonzo ngase ngisikhumbula ukuthi kukhona isito enginaso kufanele ukuthi ngiqale ngihambe ngihlambuluke ngaphambi kokuba ngingene ngaphakathi bese ngiyaphuma kodwa ngiphume kanje ngaphuma kanje ngajika ngathi ma ngifika ngala ngathola umfula kodwa lo mfula lo ngathi bekuwumfula ongaziwa ngoba ngathi bekuwumfula ofihlekile ma ngifika kulo lo mfula ngibona ukuthi kunabantu kunomama phakathi bonke bakhumulile bayageza nami ngikhumule masisha ngoba bengijahile ukuthi inkonzo izongena nami ngikhumule masisha ngingene mangiphakathi lo mfula mangithi ngiyababheka bonke labo mama bayaqhutha ngathi izifo ngoba bengingenele eduze kwakhe la bekaphakamisa ibele ngala ezikhuhlala ngaphansi kwebele izwi lasho lelethi ugeza isifo senhliziyo mangithi ngiyabheka bonke nje bayathusa nami sengiyesaba-ke manje senginokusola ukuthi lo mfula lo egeza abantu abagula kanjena angizugeza kula manzi abageze kuwe nami ngiphume senginalezi zifo lezi abanazo ngithi nginyusele umfula nginyuke ngomfula ukuthi mhlawumbe ngasekuqaleni kwawo mangithi vele umfula ugcwele bonke vele bayageza vele bayaqhutha bese ngibuyela ngaseceleni komfula ngigezele khona ngithe ngisageza nje nami kukuhle kwaseqhamuka amakhosazana amabili kodwa amakhosazana amancane abo-12-13 afika khona sengiphathele impahla ngoba bengikhulule ngashiya impahla manje futhi bese ngikhuphukele nomfula ngoba bengithi ngibalekele ukuthi ngingagezi ngenzansi kwabo afika sengiphathele impahla afika athi asiphume saphuma esehamba phambi kwami saphuma athi uma egcumela ngaphandle nama sengithi ngiyaphuma lo mfula lo waqala wabila ngathi wenza isiphethu manje la ngithi ngizobeka khona unyawo ngathi manje sengibona ukuthi unyawo lami luzoshona phansi ngoba besebile ekhipha amanzi owakhiphela phezulu bese ngiyawabheka lamakhosazana ngithi uma ngiwabhekile bese kuba ngathi ngibona isandla esifike saphakama sathi isandla ngaphambi kwethu kwase asewathula ukubila ngaphuma ngithe mangeke ukuphumela ngaphandle saphinda saphakamisa isandla saphakama sathi wavele washabalala umfula wavele waphela umfula waphela emahlweni kwaba ngathi bekungenamfula amakhosazana seyanginika impahla sengiyagqoka sengiyahamba manje sengiyawabuza ukuthi mina lo mfula lo engene kuwo ngageza kuwo ngabe lo mfula owangasekuphakameni ngathi bengizothi ekuphakameni inkosazane yaqedela yona yathi ebuhleni bamaNazaretha ngathi pho mina angonanga yini ngokuthi ngigeze kulo mfula lo anginalo icala la yase yathi yona hamba uyohlambuluka ngasebenza sasisabuya nawo sabuya-ke ngafika kodwa ngithe uma ngifika futhi ngithole inkonzo ingakangeni abantu bengakangeni besengaphandle kodwa mina ngangena ngihlale ngakuleli icala leli loba bethempelini bekunamaphoyisa kuphela ngahlala ngathi ngihleli ngilindile ngithe ngisahleli sekusekuqubula manje sengeza sekuqubula manje sekuqubula iy'qubulo zamabutho mangithi siyaqalaza sonke nangapha seqhamuka amabutho amanye aqhamuka ngapha amanye aqhamuka ngapha amaphoyisa athi heyi sukuma dadewethu phumela ngaphandle labo abangenayo akufanele ukuthi bakuthole labazokugxoka angathi ngithi ngiyasukuma kusasukile ngithi ngiyasukumela agijima amaphoyisa ngaphakamisa izandla elinye langibamba ngapha elinye langibamba ngapha ngasukuma ngaphumela ngaphandle ngase ngathuka ngaphakama mangiphaphama ngithola ukuthi bengilele ngafinyela ngagoqa inyawo yingakho ngingakwazanga ukuthi ngikwazi ukusukuma ngokushesha lokhu engikuthunye inkosi busise emzini ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni ngizocela ukuqala eqaleni kangcono bese ngizofika lokho kwamanje igama lami nguNtomfuthi ngiwakaNongoma ngaphansi kwenkosi uMsizulu isibongo sami esibiza iPathi uGwala kodwa ngibiza uNdlovu ubokamawa basangikhishele lutho eMtuba ngicela uqala eqaleni kangcwele
ngake ngashaywa yinto yashaya ekhanda ukhakha yini ngayazi ukuthi yini Uthishane kuno dadweni ngabili kakhulu. ngake ngashaywa yinto yashaya ekhanda kade ngitholile okungenani ibhasi ngikashe ngomuntu babonadaretha ophethe kwamasipala kwaNongoma Chithi ngithela ngisemsebenzini kwafika into yashaya ukhakha thina ngishaya into khakhayini ngase ngawa ngafa iviki lonke ngathathwa ngayisesibhedlela thina ngilele esibhedlela seliphelile iviki ngoba kuthiwa sekuphela umthambo wokugcina amanesi asho njalo mase ngikusuke umthambo wokugcina ukuthi ngithathwe ngiyise emoshali wathi kuyisabatha wangathi ngabo-11 ekuseni wangathi ngibona umgidi ngathi zisehleni wangathi ngibukela inhlansuthi ngihleli kuyagidi thena ngithathi ngiyabusisa iy'nkulu zangena emehlweni zangithopha thena ngithi ngicikile amehlo ngase ngibona uthingo lokubathiya luhleli phambi kwami ligqoke ingubo egreen esigqoko esimnyama luphethe i-umbrella emnyama lafika lama phambi kwami lathi ulaleleni le ndawo ngathi mina ngazi baba ngikhuluma ngidla ngezilutho laselithi ngufunu lasesenjalo waseqhamuka ubaba wasenyamalala ubaba uthingo lokubathiya waseqhamuka unyazezulu usemalaqhamuka unyazezulu angayivezi ukuso laqhamuka lingozi inansuka enkulu kuvela isicathulo nebhluku kuphela isigqokile lafika nguza umbuzo uthingo lokubathiya inkosi uthi ngobathela nguza lokuthi ngibekwa yini la ngase ngithi mina baba ngaza ngikhuluma ngidla ngenza ilutho laselithi ngikhamisa ngase ngiyakhamisa uma ngikhamisa bangcwele la ngidoba njengofishi lukhiphe emfuleni landiza nami lihamba nami emkhathini sandiza indawo esahamba kuyo yayihlaza iyinhle inamatshe acolezelayo sahamba kule ndawo sithe balingibuza langibuza umkhokheli wami ukuthi umkhokheli wami uba ngasho ngathi umanjini umkhokheli wami lathi umshumayeli wami ngasho ngathi umshumayeli wami uba lase luthi ngiyashiya la ngizosala phela ngathi indawo lethe kuyo inhle kakhulu asikho baba isidingo sokuthi ungibuze ukuthi ngizohlala kuphi lathi ngifika ngufuni la lasela lungishiya uma lungishiya lasuka lahamba la kumkhokheli ngoba waseduze lapho esibhedlela ngangilele khona lahamba lo mkhokheli lafika lamtshela kuye naye ngesibonakaliso lamthumela kimi wayefika ngempela umkhokheli wayefika ngangivuka embhedeni ngaleso sikhathi selisukile unyazi selungilahla lungilahla phakathi ngivuka embhedeni selishonile ngase ngiyavuka uthe isasha lesimanga phela ngishiya waseqhamuka umkhokheli hamba noma wakhe wafika umkhokheli wafike waguqa washamthandaza wathandaza wafika ngithatha ngisebhathroom ngangiletha ngoba udokotela wathi gcwele uphoyizeni kuyo yonke indawo bese ngiyiswa esibonakaliseni engasibonayo ngathi ngingaphansi kwalayekhala emphefumulo mangingaphansi kwakhala emphefumulo awusesola kwangaphatheka kahle nje emzimbeni ngase ngiphupha ngathi ngiphupha ngaphansi kwakhala emphefumulo mangingaphansi kwalayekhala emphefumulo ngiphupha kukhona imindeni yami engingayazi mangingaphansi kwakhala emphefumulo ngathi ngiyakhala mangikhala kuqhamuka ubaba unyazi luthi kade ngilizwa lelizwi likhala kodwa manje angilazi ukukhalaphi ngathi lizongilanda kanti ngangivele eqopheni isibonakaliso sengilalisiwe phansi ngathi ngihleli nemindeni yami ngiyinkonyane ngiyayibona emzimbeni ukuthi ngiyini kodwa enyaweni nasezandleni ngiyabona ukuthi ngiyiqomo bayakhuluma kodwa bathi hhayi sesicabanga ukuthi vele senze ngayo manje inhlawulo ngoba abayenzi kahle into esimthume yona ebese ubaba eza kimi ngathi uyangicinga ngaphansi ekhala emphefumulo engicingile esengibona ethi mayifika kimi esefuna ukungibamba la ngaphezulu kwenza ikhala emphefumulo kunesitezi esenyukayo mayifika efike ngibamba ubaba bemdonsa khona ngoba imithimba yayigqokile benguba yayigqokile okunye ubaba wagcina ngathi sokudabukile bembuza ukuthi uyisafu lengane ngoba ngithi sokuhlawula ngayo athi iyebelele imphefumulo ukuthi amaqele iyebelele iwathetha amaqele musana ukuyibulala ngoba seniyithathele laphendula inkomo lapho bangcwele ngathi ngivela enkodini onamathambo yonke into lamathambo angazi noma ungawelwane noma bangawabantu kodwa lapha unyaka wasekuvela iselilodwa ngapha uhlangothi lekhanda nesandla lapha ukuba unyazi lafikela ngidonsa langikhipha lapho imindeni yami ingasafuni nami sidicide ukuthi ingithathe ingenzi inhlawulo enkonyane enkomo
bese kuthi mangele ensukwini ngokusebenza kwami ekhaya ivelile imindeni yami kwavela kwavela abantu besifazane abagqoka amabhlukwe abanye bafaka amaciko emakhaleni bafike bangithatha bangcwele mabengithatha bahamba nami ngathi siyandisa masindisa ngathi singena kwenyini lezi ngathi namakamela mafika kulezi bafike babelana amakamela besifazane babelana amakamela wangena ngathi bangena abantu besilisa ngabesilisa phansi ngathi dayisa umzimba bathe babengena bangcwele wase bangena baphuma loqala waphila wangena losilo oqala ukuphume eqala engathi ube ekade shite udayisela umuntu wesilisa okhona endleleni nayo ekamela uthe mayiphuma sekubuza lokuthi wasesoshaphuma la kwenzenjani wasethi mangcwele hayi vele mina angisalali ngaxolisa ukhuluma into bangcwele kodwa ngicela ubahlambulukele wasethi vele mina angisalali nabo ngiyabakhosa abantu besilisa ngaphambili ngase ngibona umkhulu wami bengathi ubhuti wami usewashona futhi ubhuti wami washona bangcwele wayebhemitize eyela mbulala wase wathi vele yena sesuka waseba umkhulu wami ozaluma uthe mayivele umkhulu wami waqongeza imali ngawo wathi hawu nayi imali yakho ngisathi mina ngicabula ubhuti wami wathi wasekhuluma uthi wathi asisiye umkhulu wakho akusubhuti wakho lo umkhulu wakho uyesaba ukuza kuwo yingakho vela ngobhuti wakho ngoba unamacala amaningi wahamba ebulela umuntu owayejola nomuntu owayengashadile naye ngoba washadile nogogo wakho wambulala wameneka wamgwaza wameneka egethini wamgokisa amaphoyisa kodwa kangazaboshwa ngoba wayeyela yena emaphoyiseni manje uyesaba ukuza wasebenzisa imali ngawo 120 wathi ucela ngihlawulele ngayo leyo mali leyo esenye ephinde fika futhi isibonakala sesandla waseyafika futhi sinde kakhulu kuso sakho uzifimpele nabanye abantu asenyaqeda mshumayela wasevela futhi emkhulu kimi wathi mntanami mina ngiyazi ukuthi ngabulala umuntu uthi ngiyazi ngezwa kuthiwa wabulala umuntu wasethi ngiyacela ngoba uyasonda lapha ekhaleni phefumulo ngiyacela ukuthi ungixelele intethelo nakho ukuthi ngihambe ngingabenzele into bonke umsebenzi kusukela kubaba nanokuthi kodwa wakho washona enengane eswini ingane wayedlisa uphoyizeni umuntu engangithandana naye wayifaka entweni yokukhatha inembe engangimenzele yona ngibonanga ukuthi ayifakwe iphoyizeni sibusise dadewethu balochazela abashumayeli hamba nawuyikhetha usabana zathi uyazi lezulu lona okhuluma ikhomsi babheke enkandla inkosi yasendlozi lokhu ngafela lapha ekhaya lomphefumulo nguya odlule ngithunywe okhokho bami bangizobathethela amacala ekhala lomphefumulo lapha-ke namhlanje ngizodlambulela uma wami wayesonto yokumemeza ingane yami ngasekho emhlabeni yathi phuthuma seke emphethelweni phuthuma uhlambulele uma wakho uma wami-ke wathwetshulwa isithunywa sakhe umkhulu waseMozambique ngomfana futhi wakhona khona eMozambique nawo besebenzisa isithunywa sikamama ngakho namhlanje ngizohlambulukela bona nengane yami uqashana nayo yathwetshulwa isangoma ibithi uma ngabe isefika isizoyithwebule ngiyithwebula ngobo-3 izona ikhatha abahamba ngazo-ke lezo kanye nengane yami wabe wekhule izulu ngesikhathi sifika ibisiyakhala-ke le ngane yomfana lokhu kwenzobahlangana namhlanjena ngase ngiba nesibonakaliso futhi esinye ngisibonile ngiphuphe mina ngizizwa sengikhathele inhliziyo ngizizwa sengikhathele nomzimba ngase ngiyaka umshumayeli wala ekhaya ngase ngiyombika ngathi nomshumayeli nginephupho lana engiliphuphile ngizizwa ngikhathele umzimba ngase ngiyibona sengihlala phansi ngathi sengikhathele mina manje sengifuna ukuphumula manje kusho ukuthi wayeseyachaza umshumayeli ukuthi ichaza ukuthini ngakho futhi ngicela ukuhlambula ngihlambele ngiyozala ekhaya ngike ngahamba ngaya emqashweni ngafike ngahlala emqashweni futhi mangitheni ngene emqashweni angahlambulula ngicela abantu bangahlambulukile futhi ngase ngiyathobeka ngiyayihlambela ngiyozala ekhaya esikhumbuzweni ngathi ngilana ngifuna ukuphuma ngiza lapha emthandazweni wantambama ngazizwa ngisaba ngithi kodwa nkosami ngizomthatha umuntu engizoma la ngesaba lapha emasitebhisini ngase ngaphuma ngaphakathi komnyango ngase
ngivuka ngapha entshonalanga ngathi ngivuka entshonalanga ngabona kuqhamuka inkanyezi enkulu yahlala esibhakabhekene ende ngathi yadada kwase kuqhamuka futhi nenye esayizela kancane lezi iy'nkanyezi sey'mlilo zimbili ngase ngiyayibuka le nkanyezi ngathi le nto ingabe ichaza ukuthini ngale ngiba ngase ngingene endlini ngase ngiyaphupha futhi kade ngiyibona umqashe ngiphinde ngayakubona ngihleli khona ngilele khona nentombazane ngibona kuqhamuka inyoka ngithi mina yabona kunenyoka lapha emgodini mangabe ngithi ngayibuka le nyoka inamasela amathathu sengithi mina awuphilile nayo inyoka thathananga amatshe esinawo lapha awu-2 siphinde thathanele elikhulu wasathatha ukuphilile wayishaya lena wathi alisifile ifele emgodini ekisabane mnyakazi ngithi naphinda futhi uthathe futhi lele elincane futhi ilitsha futhi uyishaye ngoba siyafa-ke wafela khona-ke emgodini engicela futhi ukuphakamisa enguthi unemndeni kaBhengu uthi umndeni kaBhengu uyabonga kakhulu enkosini yasephakameni ubaba uNyazi wezulu ukubahlambulela umndeni wakithi kaBhengu ngoba ngithe ngeli inyanga ngilele ngabona ngigibele ikhwantamu uzongena nalo la ikhalo mphefumulo safika esehla savulela omunye ubaba isicabha kuthi aley'khona zami ngase yasimukela lo baba nje otemkhulu egqoke bemhlophe kwathi lapho futhi ngase ngiyaphinda ngomthandazo wakho ngabona ngidrayiva enye imoto emhlophe encane ngizongena futhi lapha ekhaya lomphefumulo ngagcina nayo sengingenile lapho kumakhona ubaba uMthembu agcina isime lapho kulapho sengithuka intombazane kandwande lele ihlala khona lekhaya ithi awubhekana yini namhlanje wamhlela ngawo washeyi shoda abuka zokuhlambela imindeni yakho yini na ngase ngithi mina ngazi athi yini lenhliziyo enteni ngathi mina ngazi wase ngithula womndeni wami kaBhengu ukuthi uyabonga kakhulu ubaba uNyazi wezulu ngokubahlambulela imindeni yakho nokusivikela eminyakeni engaka siphila ngaphansi sesinganadlozi siphinde futhi sesingasagadongi sesigadoyela uthi uyabonga kakhulu nokhokho futhi naye uthi uyabonga kakhulu ngokuba uNkulunkulu wethu yena simkhonzayo ngokusivikela neminyaka emikhulu kangaka nami ngiphakamisa ukubonga ubaba uNyazi wezulu ngokusivikela eminyakeni emingaka ngicela inkosi yethu uNyazi wezulu amen. Igama ngitholakele waxa bangifikelana-ke nganginesinkinga ngithi ngiyahluleka manje ubaba uMkhwanazi wangicilela-ke ukuthi angize ngimnikelo owushumi lopondo omhlophe ngizonikelela idaba zakithi amen. Ngifikelana nebazalwane sebengitshelile odokotela bangidiagnosa ukuthi ngoba ngihamba nomkhulu nje angisaphilile ngokomqondo benginekati-ke langemuva lokuthi babambe ukuthi la ey'nsweni zami kunomuntu obhajwe khona ngifikile la ekhaya umphefumulo nginaleyo nkinga yokuthi angikwazi kusebenza angikwazi kwenza lutho ngiyabona imisebenzi nje nkosi uNyazi ukuthi uNkulunkulu babusise ukuthi ngiphe ezinye iy'nsuku zokuhlala kule ndawo ngizothola nami usizo uNyazi wezulu kade ngifike ngizwe njalo ngimele lapha esiphoni ngizwe isandla sikababa uNyazi wezulu singithinta lo muntu waphuma la ey'nsweni futhi ngajabula ukuthi ngingumuntu engihleli nomuntu uyisifuba ngendlela ephuma ngayo lento efika ingcima umoya iphuthuma ethoyilethi ngifika ethoyilethi iphume kanzima lento futhi ngiphumela kwakuyisonto ma ngiphuma kuyisonto ngomsombuluko ngithi ngiyavuka ngihlule ukuvuka ngilale ngisisu uma ngilele ngesisu ngilele nje ngisumukile ngizwe ngey'nyawo ngena umuntu ongenayo ma ngena umuntu ufika ngilele ngesisu mayisethi sawubona nkosazane ngithi yebo baba ubaba uNyazi wezulu selingibekisana uma ngiphaphama ubaba kasekho engixakele ukuthi ubaba ushonaphi ebusuku useyabona uthi umndeni wakho ufikile la wazocela
ukuthi uyahlukumezeka, uyahlupheka futhi usacela ukuthatha. Uthi ngavuma ukuthi hayi abakuthathe ngoba nonisimo oyisona usokuthi ahlukumezeka nomsethi ngiphatha kabi manje ngavuma nawe. Uthi ngesikhathi ngivuma nawe ngoba kade usungaphandle awungenanga wena wavala intanga ngongasekho. Umuntu nje ongasekho. Kodwa ngihambile ukhona umndeni wafikile laphendele wazocela inkosazana. Ngihambile ngisheka zonke inhliziyo zamakhosazana ngitholana neyodwa ezokwenza umsebenzi. Ngithole inhliziyo yakho ingaphandle yokwenza umsebenzi. Khona ufuna ukuthuma khona ngase ngangene ezisebenzini zami ukuthi asikuthande sikunakekele sikusize. Yabona nje usuphilile futhi namadlozi akho ukadula ekhala mphefumulo asegeziwe. Engathi bazalwane ilesi simo sokuthi khona ngayo ngasebakhona inkabathi omunye ubhuti angilekelele ukuthi ebone ukuthi ayangisekho right. Ingabona ukuthi nangina ngeke ayakusiza ukuthi ngime lapha ngabaleka ngithi ngizowela phambi kwabantu bazongihlela ngabaleka mangifika phambi kwendlu yomama ayaphela manje ngahlala phansi. Engathi ngileso simo bazalwane ngihleli phansi mase liyakhulunywa ezulu lithi yini into eseyekuwena. Uma lingikhombisa umzimba wami umzimba wami uhlukene kabili lolu hlangothi gwelini nencane lithi asikwesichitho ngesikhathi usefika inkabathini kade ngisinyakazisa wena wabaleka. Wathi futhi okokuqala yimina ngisiza abantu angifuni ukusizwa ngawo. Futhi unesiphomi izofika ingalo samakhosazana isithathe lesisichitho. Ingalo samakhosazana mayifika ifika uhlukumezeka ifika iphathele kabijika ikwazi ukwenza laphakini. Futhi unesiphomi izofika ikuthathe lesichitho. Nazaretha kunzima ukabe yafika ngihlale naye ekhaya ngithandwa ngiyahlukumezeka kodwa ubaba njalo ngokufa uyafika. Ngiyamuzwa njalo ngisifo sakhe ngifika. Uyayimazile ukuthi nawe baba engakwazi ukucabangela. Ngizokhala nkosazana uzobani uNkulunkulu. Bakhonza bakhe basezulwini ngiyamnyusa naMkhulunkulu wangithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi wezulu kwafihle umngane wami abese ngiphokapha ukukhuluma nokuqonda kuphela kwami ngoba lezi ndaba zalapha kulo muzi wakho uNkulunkulu ziyasinda zimfuna umntwana wami. Zithi ngwekuza ngithi eNazaretha yakakhuluma inkosi yesiqu sesibili ilanga lokukhanya ithi uNkulunkulu akayidali ikhalisa abantu. Uthi wayesephinde lithi naboshemba simdala umuntu ongaphelele. Asimdali futhi umuntu ogulayo. Kodwa uthi bakhona abantu abagulayo nabantu abangaphelele emhlabeni niyababona. Labo nithi abantu abakhubazekile. Uthi abadala bakhishwa abantu benjalo ezulwini. Ezulwini abantu bakhishwa baphelele. Uthi ngesikhathi siwuthatha umphefumulo usubekele nendoda kanti indoda inesiqalekiso lesi kade sifundwa nguMshumayeli uZuma ethi uma abazali bakho bebakusola ukusiqalekiso ushiwo ubabami nobaba wakho umkhulu wakho nogogo wakho wayizolo nokuthanda nawasendulo. Uthi thina boshembe asimdali umuntu ongaphelele. Uthi lo mphefumulo esubekele kayihla uyihla udiliza ule ukhankanyoko kanti uma wakho waphuma kubo kuthiwa liphume nobovu hamba mfundisi umanda phambili
usho umama wami wahamba edelelile ekhaya ingakho izwi lalapha ekhaya lithi Nkosi yamaNazaretha umusa ukhetha inkosi wabona uNkulunkulu ngaphambi kokugijimela ukobhabhatisa befundisi bami hambe uyohlala phansi ekhaya kwenu uhlale phansi hayi nasesiqelini hayi nakushopha uzendlala ufuthwa ngamadolo baba ma ngisakula angela umoya omubi ngangidelela nganganihlonipha ngona naze nakasuka mhlawumbe nakhipha izwi mhlawumbe nangakhiphi ngicela itetelele omunye uyathabazeka abazali bakhona ethubeni uhambe uyoguqela ibendaba ucela itetelele ngaphambi ukuthi uyobhabhatisa ucela itetelele kubefundisi ngoba befundisi abanye bangenza isibusiso umzali angazange akuthetelele izinto eziyinsila esikhula nazo lezi sigabhayo uma sesihamba emhlabeni ngiyafisa uNkulunkulu angiphe kwifishane ukubeka emva kwalokhu kukhuluma nekukhulunywa ngaphambi ukuthi ngicela befundisi basibethele inkonzo kodwa ngicela ukufunda isibhalo sabafana bakwaJakobe ngoba lokhu kusehlela ezweni lakithi kwehleli nje kaJakobe base beyiqopha phansi-ke bona bayishicilela ngicela iy'nsizwa zakithi noma abashumayeli bambhekele incwadi amazwi ahlakaniphile kuleli zwe kwakuthiwa izwi labadala la eBhayibhelini kuthiwa amazwi ahlakaniphile ku-18 verse 13 ngicabanga ukuthi lapho 18 verse 13 ungibhekele yona bese bambhekele kuthi abashumayeli bakaNkulunkulu emthandazweni wesabatha isihlabelelo sokuqala nesesibili nesesithathu ngiyacela uNkulunkulu ambathuni lwami ngesihlabelelo ivesi elinye 159 namhlanje
kanti uzocela ngokufa wathathwa ingane yagaya wayimpuphu yafaka udengezini yahlanganisa namafutha ombundlwane bese kuthiwa inkinga izambe yocela ngayo umzimba kayihlo wawungcolisa umzayihlo ulandela ukhondolo lalezi izukulwane zakini ezazenza lo mkhuba lithi umthwala akazethula umntanami size lo msizi wami lento yenzayo mntanami sizoyenza ngoba isivimbile ukuthi sidlule ethuneni asiyanga ezulwini lomndeni asiyanga kumbhenqanga senzele yona mntanami ukuyizithixo zethu iyona esiyidumisayo iyona esiyikhonzayo njengoba nawe ukhonza unyazi namhlanje akekho umuntu ongaphuca unyazi kodwa abazali bayasiphuca unyazi mabehleli esigodini sosizi bathi ngeke limdumise ngokungcwele nodumisa lezi thixo zethu kuba zisibophile ifundele emalakithi verse 15 ophendula indaba engakayizwa kubula ngehlazo kuwe ungasheshi unqume uNkulunkulu ungakezwa singakafiki isikhathi siyofika nakuwe namhlanje sifikile isikhathi ungene ngesango lapha bahalanisa abakini bathi awangena unozibanibani wangena uzibanibani namhlanje sokhunjulwa empethini yasidla sisukela emandulo ey'mpini zasemandulo ngaphambi kwembongo zokuqala yontulo lo nkosi nkulu iy'bongo zokudabuka kuleli lizwe lakithi zasemandulo siyobe saboshwa abantu abami saze simcela uNkulunkulu ukuthi inkosi sicela ingane ezawo eyothungulela amacala ngoba sidlule ethuneni kwasehliswa mina na kwahliswa ukhokho wakho kwahluleka wanganaka positive kwahliswa wena kwahliswa ukhokho wasendulo kwahliswa wakuthanda kwahliswa lowo khonzwa kuwe namhlanje wakwenu omfungelayo ukuthi uzomenzela isihlangu singane izolo eshayiwe shawoyise emkhulu ngoba izange banake abanye bababona ukuhamba kwasezulwini bakulandela badumisa unyazi lise umqalo wendlela baye ukulalela ukuthi kuthini njengoba lathungiwe uhleze memezela ethi ziboshwa uzani sinemkhandala ziboshwa uzani mazulu akekho kubophila akekho kubamba izinto ey'boshwa ishemba akhuluma ngazo ilezi eziyimphefumulo yabazali bethu uthi abeze ngoba uselishiyile izulu lakho ushembe entolweni lakho wenze emhlabeni ngoba ukhale okhokho bethu basendulo abahamba kahle bathi ingane zethu inkosi asiyiboni zifika kuthina kodwa sibona indunduma ngemva kwezindlu nangemva kwebaya abafika abantwana bethu ithi inkosi akangehle ngiyobabheka wehle ubombela wafika emhlabeni namhlanje usesihlanu ophendula indaba engakayizwa ukubula nehlazo kuye inhliziyo yomuntu aqondileyo ubesibalo ubesi-15 funda ba inhliziyo yomuntu aqondileyo inhliziyo yomuntu oqondileyo iyazuza ukwazi namhlanje inhliziyo yakhe iqondile ngendlela ehlakaniphileyo iyafuna ukwazi namhlanje uzokwazi ukuthi ushembe wakhele lo muzi mayikonkosi ufundele baba umfundele isihlabelelo sikaBhomere iBhayibheli lakithi umfundele isihlabelelo lesokuqala nesesibili nesesithathu uphinde umbhele uverse 14 umthandazo wokuvuka iBhayibheli lakithi eNazaretha qala ngalesi sihlabelelo bashumayeli bakaBhomere ingani yini kuthiwa sishumayela izingane funda baba wena uJohn waseNazaretha ngicela ungasheshisi baba uyizwe kahle umuntu ofikayo kunokuhamba wasezulwini isihlabelelo leso sumthandazo Bongani Jehova Manazaretha. Bongani Jehova Manazaretha. Kusho thina sesibathi kubemhlophe. Nezulwane zenu. Nezulwane zenu Jehova yolesibili. Ufanele ukubonga amaNazaretha. Ufanele ukubonga lamaNazaretha yini nawo ukhulile namhlanje. Nezulwane zawo. Nazi izulwane zawo ufundile ukugcina ivesi. Bongani Jehova Manazaretha.
ndafunda kahle into ebhalile ungagijimi. Bongani Jehova. Bongani Jehova. Manazareth. Thina esimbathi ngomhlophe sabuka umhlaba usinganazareth. Silandela unyazi. Nezizwana zenu. Usembelane nezizwana zenu. Bese ngibhekele eBhayibhelini ngiyaphetha ngayo Nehemiya 9:2. Ngicela ngibhekele bangifundele incwadi uvuka. Mhlawumbe lesovuka verse 14. Izinsika zakho. Udushembe insika zendlakho. Mazidumisa uJehova. Bayidumisa uJehova kushiwo nama insika lezi elapha ekhaya nakini lezi eziphatha umnyango lezi ama-friend lawo insika zendlakho mayidumisa uJehova. Neminyango yendlakho. Zendlakho mayidumisa uJehova kushiwo lo mnyango lo ngoba lo mnyango lo uthanda uwukhiphe noma ungena kuwo nazi ithombe nayi lento ebhalidumisa uJehova awusizi ngalutho uma insika yakho okhokho bakho ithongo lakini kayihlo lingamdumisa uJehova. Uma iminyango yendlu yakho umndeni wabomalume wakho ungamdumisa uJehova unomsindo egazini lakho nasempilweni yakho bephikisana kuliwa banga ikweletu bethakathana bebulalana uma belwa abakwazi ukudumisa uJehova nawe ngeke ukwazi ukumdumisa uJehova yogcinela ethempelini manje ngokukhuluma waphumela ngaphandle impokozelo inkulu ngoba labo bantu uyibona bakuthumele kumveli nqanga unyazi lwezulu abamdumisa uJehova. Umqalo wendlela wafika vele izisolonakele mayefika weziwa inkeshezana ukuthi uthini nini labo lothi inkosi inceke yenkosi isebenzile inceke yenkosi badumisa yena kodwa uJehova abantu abangadumisi mina ngithunywe okhokho benu ngifundele baba bese ngibizile Nehemiya 9:2. Inzalo kaIsrayeli Yabahlolwa bezizwe base bebika kumprofethi uNehemiya wembathwe umvelinqanga ezweni lakubo ushembe wayembathwe uNehemiya base bebika izono zabo babengagcini kanjani babengagcini ngani lapho ubika izono zabo kwakungabantu abamakhola ngoba ezweni lakithi kuthiwa ofile umuntu akayikholelana ngiyikholelana babekelani ungagcini ngokubika izono zabo basebenze njani emva kokuthi sebebika izono zabo bakhumbulani ukubona okhokho babo. Ngiyabonga baba ngifuna ukufundela ukugcina ngithi 4:48 uJohane yokugcina le 4:48 uJohane babika izono zabo amakholo okuqala esifundiswa ngabo abantwana bakaIsrayeli laba abagcwele ezweni lakithi namhlanje yokunkolo igcwele umhlaba wonke ishingane encane ithi uma isuka umsindo noma ipractice ihayizi incane bese kuthi nethalente kanti ingane idlala isihonga sabo saboshela amacala sivuke umntwana hayize kakhulu umntwana abathwale ingane izomfundisi lengane ingane ngabe bayifundisa ukuthi isebenze umsebenzi wezandla ifunde into ezoyiphilisa ingane isencane bese kuthi izomfundisi ihayizi ingane kanti ihayizi umuntu wako oseboshiwe ohlulwa yithuna ohambe udakado ohambe khonkula funda John 4:48. UJesu wathi kubo wayesethi umuntu wasezulwini ekhuluma nabafowabo nendlu kaJakobe Bonakaliso. Anikholwa. Ushembakazi umzwe mayisukisho aphakamisa izandla athi ngahlambe ngizwile ngizukisho akazayituza ushemba. Kodwa lokho akwenzayo usuke futhi nembodo vele ezulwini mayibonke Nkosi. Amen. Uma ngabona ibonakaliso nemangaliso nikholwa babe ngeke bamlandele uGombela bakuthiwa zangazenzi imali. Kodwa ushembe into ayizele futhi uzoxoxela ngabazali bethu. Ukuthi abazali ngiyabazanga badlule ingani babelisa bangangcwatsha badliwa izingulube badliwa amanasi badliwa izinganga badliwa iyo yonke into abayangandaba banqatshwanga ingani okhokhokazi benu nini emandulo ngoba inkolo yayibusa ngaleso sikhathi abantu bembatho omubi bembatho olusifa nabo befundisa umjati bayakwazi lokho uNkulunkulu ehleze ekhulumayo uthi okhokho benu emandulo nayi into unkosazana udadewethu adekhuluma wabona ihlele zamabutho ngokufika ekhaya emphefumulo ushembona namabutho wabona wakini abakini ezolandoba uma wena ungezi nenhliziyo ephelele uze ukuthi ngizobona nje ukwenziwayo uzobona nzozo ngoba bekho umuntu owenza munye kuphela umuntu owenza unyazi. Amen. Kunani isikole sihlabelele thina yonke umsebenzi esiwenzayo thina ongibelele incwadi ukuthi abaseKorinte besibili 3:4
Ngibhekele mfana lethu uyangikhumbuza nje uShembe. uShembe uzwa wabhala emhlabeleleni isihlabelelo sokugcina 2:42 verse lesibili. Ehla moya oyingcwele endela wena abithi usebenze ubonke lokho okuthandwa nguwe. Kodwa ufunde lo mthandazo ukuthi wanganteli uShembe wayikhuluma uthi yena yedwa uShembe thina masivumele ukuthi angene phakathi kwemvelo uShembe okwazi ukulanda umuntu owathwetshulwa wathatha wabeka odengezini walothiswa wahlanganisa namafutha obundlwana wenza umkhongo uyena okwazi ukuhlukanisa lawo malumbe nalezi zinto akhokwe ngazo amphehla amdala ukuthi amenze umuntu uthi uma umemeza avuka sabe ungamemeziswa uthi umemeza ukhokho wakho. Amen. Ngeke vele babuze ngeke sibavumele asifuni ubavumele. Amen. Uma uvuma kwakho ekhaya emphefumulo ukhala eparadise kaShembe usuvumela bona ukubona bahamba bawuvuma ebhodleni zomathwa kumanje bavuma imikhuba abasakwazi ukuyivuma manje bavunyelwa yithi kodwa thina masiphambi kwaNkulunkulu asivumi khona ihlazo zikona ezinhle esizenzayo ngisho uNkulunkulu eparadise uma ekhuluma abesecela isivumo sebandla kuphuma into ezacile ubone uNkulunkulu uyajaba akusekho lekasasasa elalikhona usukela kumqalo wendlela kuze kofika enkosini uThixo lenkosazana abantu babethi uNkulunkulu mayecela isivumo sebandla bagashuke okhazi bamuza uNkulunkulu bahamba naye mayibonke inkosi. Amen. Masivuma sivumela bona ethuneni ukuthi bazembule bandula ngami nawe uthi inkosi sikhona kulo muzi wakho ongumpula siyalizwa izwi lakho siyalivuma namhlanje savumela abantu leyo majiya sahamba emhlabeni. Amen. Angisazi nomkhona ngizwe lo futhi manje sifuni Korinto lesibili 3:4 yebo ithemba linjalo njalo sinalo lapha ekhaya emphefumulo ngayo uKristu hayi unyazi lwezulu noma sabantwana abancane anginje sinamandla akukho asisho ukuthi sinamandla olukamba yini ngokwethu into thina ngokwethu njengoba lethu into yomuntu lapho akekho umuntu ongenza into ayikhuluma lo mntwana lo kade ekhuluma manje inkosazana esiphethe ngayo ithi unyazi lwezulu lamkhipha ukufa emfunkulweni yakhe umajiya ngamkhipha kanjani umuntu angikhipha kanjani ukufa okusemzimbeni womuntu umajiya angikhipha kanjani ukufa okusemphefumulweni kakhokho wakho nokhokho wami qale ithemba linjalo sinalo Thixo ithemba njalo sinalo kuShembe ngayo uKristu ngalo unyazi lwezulu anginje sinamandla olukamba yini ngokwethu asisho ukuthi sinamandla thina ukuthi ngaqamba into kuthiwa siyayenza thina ongathi ngivela kuthina kuvela kuthina wenza wendletho ithemba lethu avela kuthina vela kuThixo wethu uShembe. Amen. Mawungena kuleli khaya emphefumulo akukho somnyeko mawungena ngesango bangena nawo sesiqedile thina sesitshela ukuthi mfowethu baba mama dadewethu ntokazi yakithi daba yepheza uNkulunkulu awuphihliziyo uNkulunkulu othatha inhliziyo yakho ayiguqula iziso ngezindeni wakithi. Amen. Ushaka inhliziyo yakho enza umlotha akhumisana umndeni wakithi phela amagquma namazondo nezongo namafindo adala ukuthi umndeni ubone ethuneni usuke emandulo. Amen. Ushaka lesibuzo ezulwini zasemandulo funda ba ufunisise uqinisise ukuthi yini esize lapha ekhaya emphefumulo unyazi lwezulu semzini wengcwele ehleli bophakama ngokomzimba walo ehleli labona umphefumulo ehleli yawo kodwa ngokomoya walo futhi nawo umphefumulo lijulukele manzi yasebenza ekhaya emphefumulo. Amen. Usuku lwakhe. Amen. Kuba umkhosi wentethelelo usuku osebenza ngayedwa thina hleli phansi ngoba hleli etshalini nabefundisi bakithi ingqolezana hleli silalele uNkulunkulu sibukele uyena osebenzayo usho njalo umuntu adwe uthi ngalifithi unyazi lwezulu ujulele umanzi ekhaya emphefumulo liwisi iwehle zamathambo
liwathathe liwathume nje usubona onododa abambathisa ingubo edrobheni basezodayisa uthi bonke kulingana khipha okunye akuthuma umuntu azaphelele umuntu aphelele afake ikhanda afake anikeze uthi ngifaka ubuchopho lifaka amathumbu lifake yonke athatha anikeze inyanga yezulu iphefumule phezu kwakho umuntu aphefumule anikeze inkosi ilanga yenza umsebenzi wayo afake emanzini aphume emanzini uthi amanzi acobile amahle aphumele umqalo wendlela abesemenza lo muntu mengabe kuyingane yaphuphuma uthi uma kuyingane yaphuphuma ingena imbulungu ibhola lingene emanzini bese liyaqhuma aphume umuntu uthi ngimbone umntwana ekhula adlule iminyaka yakhe uma eno-200 years ngimbone semdala ithi inkosi umqalo wendlela lo waphuphuma umntanami 200 years ago ngimbone ngapha azanazakho abona ngilapha ushembe imisebenzi ayenzela ekhaya emphefumulo ukhona yini umuntu ongakwazi ukwenza leyo ukhona yini umuntu owazi ngaleyo asazi lutho futhi asiphiwanga namehlo okubona nendlela ukuthi okuzwa asiphiwanga siyifuni ngoba sothi khona sesikwazi thina esikwenzayo silalela into yasho unyazi ngo-2017 la wathi sengibala nini umhlaba wonke lokabekala bonke abantu abafuna indeni yabo bafike ekhaya emphefumulo bazolanda umndeni ngokwesiko bayisemakhaya bangenisemakhaya ngokwesiko lomngcwele balelizwe mayibonkosi hayi ngokwamakrikiri ngokwesiko lalelizwe liyaziwa isiko lalelizwe uNkulunkulu isiko lalelizwe uma sekufanele kuchithele inyongo nemswane wakubela enkomeni nasembuzini imvu abantu abangisipho sifike kulelizwe likamthaniyo omkhulu bethu bekhuluma makufika isihlobo sakho wayithatha impahla egcekeni imvu ahlabise isihlobo sakho hayi kodwa wayithetha ngalo icala ngoba yivi ayithethi ayikhuluma ayibanga msindo isipho sasezulwini osukuhlabisa ngaso umntwaneni uthi isijini noma yini kodwa uNkulunkulu ubekeni insipho lapha embuzini wabeka umlotha wabeka impepho wathatha inkomo wayimisa la wathi uyogcina isiko ingakho igcina esibayeni ingangena emsamo wathi uma sigcina isiko nokungena esibayeni ikhulume phezu kwempahla inkomo wathi uma nifuna ukuthetha amacala nothatha imbuzi niyifake ngasenhla nikhulume nithemeleze nikhulumayo ushembe uyabotha amadoda awasakwenzi lokho uqala umuntu ayimajini umajini athi mina ubohlanganisana lokhu nokhambo lomnyama wenzele ungcolisa le nto athi uzoyenza bevezela abantu bakubo bangcole emandulo ushembe uzosikhulisa uzosifundisa ushembe ukuthi asihambe sihlanzeke ngoba ushembe wamaNazaretha abantu abangcwele amen siyaxolisa kulabo abambathile ngomhlophe ukuthi namhlanje sibafundise uma wabona umajiya eseganga umbaba oqotheni sithakathi ungalokhu ukuthi uyiNazaretha akaselo uNazaretha amen uNazaretha kunesifungo isifungo sokuthi lunga uma uNazaretha utolungile uNazaretha utolungile uma ungasalungile awuselo uNazaretha uma uthakathi usuwenza yonke imikhuba awuselo uNazaretha ingakho kwa-Israyeli uNazaretha kwakufana ukuthi bayabolekiswa abantu kwaba nezifungo ngokuthi uNazaretha uthatha ukwenze usho ukuthi uthatha inyanga engaka uNazaretha emva kwalokho kuwele izithweni zakho thina zange siboleke uNazaretha sizale nawo ufike nabo ushembe bakithi eAfrika mayibonkosi usukhethile nje obakini uyobiyela ngoba nangu usukhonza ithixo ntombi okade ukhuluma siyadabuka imikhuba eyenziwa yithina nathi siyinhlalisuti kodwa umehluko ukuthi manje kuthiwa sisuke phambi kwabantu kodwa siyinhlalisuti nabefundisi bayinhlalisuti sihambile lokho imizini emzana sithuma uNkulunkulu siyosiza sitshale uNkulunkulu emzini yamadoda kodwa zange sifike siluka abantu emzini yamadoda sithi abantu abasukume basho ukuthi ubani uthatha uma usuvubela leyo mpengane mabephuma nabantu bedonsa ibhange basebakalula manje akusekho sokubayiphaza amagama babulalane bonke bese kuthiwa ushembe ubulalisa abantu labo bantu abanjalo dadewethu abazange bathume ekhala emphefumulo akekho umuntu okhishwa la ekhala emphefumulo kuthiwa ahambe othandaza emzini yabantu kusuke kuyisukela nje abantu beyithandela bona bese bethatha bengcolisa umsebenzi kaNkulunkulu akekho ushembe uvula ikhala emphefumulo ngoba ebalekela kona ukuthi sesifike emzini yabantu thina sifike sihabhumuzi ukhaye siuhlukanise swenze yonke wathi ushembe nalo ikhala emphefumulo abeza abantu wathi ushembe wozani abantu abami nizodumisa uNkulunkulu mina ngizovusa imndeneni nokhula ukuze iliveze ukhula lokuthi nize nithi mina nibe nesandla esibolile nemthakathi nithathaphi lo ngoba akekho umuntu ozalo umthakathi ukhona ngaphakathi kwenu wathi mayezalo kodwa umthakathi akekho sonke sathi mazalwa sidabuka nje siphume silike enkalweni zomabethu wathi ungathi ingilosi sibamba akekho ongazange abizwe ngengilosi
yini kubonakala kumsula engaleni ingane ngakumthandazo wakithi uthi ngisize Nkosi lokuthanda umntwana usheba sifundisa ngahlalo sesibili umthandazo lo uthi asibe nenhliziyo umntwana akanalutho akanabala akanachashaza ngomshaya manje kodwa isidumo gijima abambelele mancane bene akanaqhubo akanadrata akanalutho mangabe ingane isineqhubo enjalo bobo khona umuntu ethuneni wabo enjalo mayibonge Nkosi khona umuntu ethuneni wabo enjalo ingakho ngumthandazo uthi la eNazaretha uthi mhlambe lashaya ngasinda mina ngiyabonga hlazana kwalasha idlozi ehleli phezu komntwana ekhula naye ehlezi kuwe hlazana lalazwa yosinda nawe amen yosinda nawe amen njoba sinana-ke sizothula imithwalo yabazali bethu kodwa inhliziyo ayiphelele imbuzi iza kamuva nenkomo kuwusiko lasezulwini ukuthi makuyoncenga uNkulunkulu uqhutha impahla inkomo nembuzi kabetho nesimayo uyisiko lasezulwini kodwa ushemba asho ukuthi sinetheni asho ukuthi ushemba lethani imbuzi abazali bethu abavuka basithuna Afika kuthende samba naye zamisa imithwalo kaNkulunkulu ngomunyaka wathi baba abantu abekhala emphefumulo beza nembuzi bathi bazonikela abathakathi uthemba ayi khumbuza abafana bakhumbuza abafana babelana ukuthi ababatshela abantu ukuthi bangathi bazonikela abathakathi ngiyabatuza thamini zocela ushemba mhlawumbe abathakathi wayesethi nibetele ukuthi nezangoma nenyanga ngoba imbewu lomthakathi kamala uyise nomini kamala engomeni nasethakathini ilapho bekhonga khona akekho umuntu ophathisa umfundisi wena siyazi ukuthi uzalele kulokho sezulu kodwa waba isizwe senani wasiphatha isihlalo wasiphatha isihlalo ngikhoza ngabathi fundiswa umuntu noma isizwe zangizazi wasiphatha isihlalo ngikhoza ngabathi ukhona imisizo liphuma isihlalo zonke ngikhoza ngabathi ufike isihlalo ube umqobo wendikhoza noma yini odlala kodwa zishwane ingakho kwazi babona izwi labadala lithi akuphutheni hawi ngoba iphuthe impela kuyahamba manje mawukazi ukulapha ufika ngani ibuzile inkosi nyanga yezulu ethi wena uyathakatha ufika ngani ukhuluma inkosi uyazi ezulu ube ngani mayibonge Nkosi manje sihamba nabantu ababenjalo ababethi hayi ngiyafika umajisi sengiphuca abantu bami mina bengukhokho beninyanga yaziwa sengiphuca abantu bami ashiye leyo kulapho awele aye usimamana mnikeze amafutha ahlangene nezinqa zomuntu seyigayile namafutha eyilwane kwakhuluma umntwana sezulwini izolo ngathi hey kwakhuluma into ebalulekile wathi abantu mabefika la mfundisi athi umuntu hayi mina ngangitshela ngomthetho walapha ekhaya mina ngize ukuzonikela nje angiboshwa imithetho lapha ekhaya bese siyamphendula sithi ingani umthetho lo ufuna yiwona ozophilisa abantu bakini ngoba balahla umthetho usethi-ke omunye abantwana basezulwini engixoxela nje phakathi uthi hawu ngempela abantu bakanga ngoba mabeya kumajiya lapha umajiya kanimele banikeza amanzi nje kade gezinje athi qala ngawo athi akunuke athi oluphelele ifeyisi yokuqala le ngoba silwa nalento ekuphethe ageze umuntu azayihawula athi yinuka kamnandi le yini uhluphekile uyawulalela umthetho wenyanga nesangoma mayimnikeza iy'nkukhu noqama ofeze kodwa mayitshela ngomthetho wasezulwini uyabalisa umuntu njengoba silana ikhonza ezinhle zasezulwini sizonikela abazali bethu ukuthi umfelinqange akabathungi imithwalo kuphela into esiyicela kubo nabo siyabacela bamusa uba amaqili amen abazali bethu amaqili ezulwini akufunakali iqili mabefuna sibasize phela ngoba basakwazi abasenamzimba umzimba wabo awusekho manje sebegijima bazongena egazini lethu baqamele egazini lethu bangene emphefumulweni lethu bangene ebuchosheni bamakhala ethu senze into ebhedaka kanti bona basenze into ebhedaka bangene emqatsheni amathambo ethu sigule kanti bona bagulayo badlulile ethuneni ibonile ethuneni abadlula abantu ethuneni nemthwalo umthanda solala akudluli namthwalo la namunye ithuna libavimbile bese bevukela kithi ngoba asekho isidumbu zabo sabona sadliwa impethu nentuthwalo bese befuna indawo bazocasha kube sebecasha kithi abanye bazobacashe eyisinzelwane cashe enkukwini kusho abantu egcwele hayi inkukhu lomuntu uyakwazi inkukhu ezinje kanti umuntu uvukile lapha ekhaya asenendawo yokucasha acashe esilwaneni nawe zaze zakini ilwane ezenza imkhuba
kanti umuntu wakini silethe bona-ke la ekhaya emphefumulo shembe njengoba singena nabo begcwele igazi lethu selibadilize bafake ekhaya emphefumulo shembe badilize uma usengeqiniso badilize wangempela futhi ekhaya emphefumulo abe senza lokho okulungileyo kuyo uyena waziyo umuntu unyangwa kanjani uthabe umuntu umuntu udalwa kanjani ukuthi aye ukufa agoduke akwaziwe ezulwini ukufa awufile ufeleni kuze ufeleni awulandeleni awushonishoneni awubhubhile ubhuthiseleni ushembe wazi into eyodwa lokhu ungasekho iqhegu lifana bancane ngoba nugcina umthelo uhleli kuhlala nyona ushembe wazi ukuthi umuntu uhamba eseyiqhegu noma eseyizalukwazi hayi umuntu emncane nazi ingombo zakithi lezi azikafanele ukuhamba okumfundisa umtshalo emandulo abantu besaphila nomveli ngokwemvelo abangangomfundisa umtshalo kwakuyinsizwe zayivunula lezithiwa manje azihambe ziyofundisa amabutho ziyofundisa amadodana uphatha kwemizi kwakungabaluleki kwakuyingolobani zihlale ziphile ekhaya mayibonkosi ungafundwa ngaphandle ungazingekho yikole isiqiniso umuzi wendoda yila kwakuqeqeshwa khona iy'ntombi kuqeqeshwe khona abafana kuqeqeshwe umuzi ubuphenduke futhi ube yithempeli umuzi ubuphenduke futhi ube isikole sokufundisa abantu umuzi futhi uphenduke ube yonke into lesi siphuma sebenza ngabantu umuzi wendoda ohlambulukile hayi omuhle umuzi omuhle ushemba ufunakala ingani umajiya mayithole yawazi wakho umuzi omuhle okhazimulayo onamagazi ongenayo i-foundation ohlele emoyeni ushemba kakhuluma ngomuzi omuhle uthi ushemba akhane imizi ehlambulukile mayibonkosi imizi ehlambulukile ukuthi ibe ney'mpande ibe nethonga amaroma 11:17 ibe ney'mpande ibe nethonga ukuze uma uphuma okhokho bafundisa ukunyathela kahle umhlaba uhlonile uyofika ushemba ahleka jabule mayibona ahlala phumula uNkulunkulu ayekho ephethe inkonzo uNkulunkulu akubule kubuliswa ethina kanti zama nezibozo okokubili ingakho sithi sicela nabo balahla amanga nokuqina nenkohliso uma befuna ukuthi ushemba bageze ekhaya emphefumulo mayibonkosi bakubiqiniso futhi athi angathi ukhokho azi kahle ukuthi awenzanga lutho ngaphambi labesetha ufuna iy'thelo ufuna kugezwe akhuluma iqiniso ukuthi mntanami nami lento ngoba usuyayibona ngalelo kwethu lento likhuluma lo dadewethu sasiyibuza lapha ngolwesine ngesonto khona olunye usuku esahleli nomfundisi umlungwane savuka ekuseni iy'nsizwa zangivimba lasiqeda ukwenza umthandazo wakho sesizomthandaza la ethempelini awuyabonga shekunkulunkulu uma kuzothandaza umthandazo wakho kunini niye nifike emathempelini umthandazo wakho mthandazo lahleli khona noma usematendeni noma usemadolobheni bese niphuma niye ethempelini maniphuma nethempeli sikhuluma ngezinto esasizizwa ngabo umfundisi umtshado nomfundisi umadlana masewufike ethempelini awusamemeza uthandaza ngenhliziyo ngaphakathi enhliziyweni yakho ubike lonke usizi lomthwalo wakini ethempelini ngaphakathi eparadesi awubangi umsindo sathi masiqeda la sesiphuma qhamuka sizofaka umthumanatshe baze baba yinqwaba ngazogcina nasemthetho nathi naye abafuna ukubuza hlale phansi ngo-4 sahlala phansi saqala sakugida sahlala phansi saxoxa waphuma umfundisi umlungwane lele lapha ekama wazohlala wathi nami ngizoxoxa kwaseqhamuka umuntu lo muntu waqhamuka wakhuluma indaba enkulu engaka eyikhuluma ukuthi lo mfana ungangalefana usuku bani ungangalethizwe wambona lo mfana umbhekile umsuka nalo mfana wayemsuka nje nale elihle ijongo la kanti uhamba nesibozi sekhekhele umthakathi seliyikhulumela lo mfana ngamqalekisa ngambopha ngambopha ngamalungu ngamenza yonke into ngoba ngangicasula ukuthi indodana yami umzukulu wami akaboti weqiselwe umngane wakhe kanti ukhuluma amanga wamloyo umfana wambopha wathi angahlupheka uthi njengoba ngikhuluma nje manje ngilando unyazi phezulu umlilo wamalahla wathi phutha umngane yakhe sekhale empemula uthi wangivezela ukuthi abohleli la lengane uyibophoze kubeni iyohlupheka zibeni lengane lengane ingane yakho ephile ukuthi athola ingane yakho uthi yaselinyazi awubuka igazi lengane zakho uthi lagobhoza igazi elifana ney'ngane zakho uthi wasida ubukela lengane walibona igobhoza wathi lekaba wathela wathi lengane uyibopheleni uthi ngizocela intethelele ezonweni zami zokuthakatha kodwa umntombo kakhulu lengane lomfana wathi ngizocela intethelele sithi thina uma ucela intethelelo wawuthakatha phela wena
kuyafana lokuthatha kwakho uzokusiza lokucebisela lomfana usazoboshwa wena uthakaze lokuthatha kwakho ubukuthenga le kodwa hayi phela ngeke ngiyeke wasophamisa izandla kwanyaka zisimini kanje la sikuqini bazoba umfundisi umntungane wazathuphiza izinto zakhe wathi uthi uthi ngeke ngidedele lezi kwa manje wenzani kodwa unyazi wathi ngoba ngenza kanje ngiyahlanganisa uhlanganisa kanjani wathi abaphilayo nakwenza into engenza bese bekhaya hawu ufuna ukudedela lento uthi hayi unesifika ngani asefeni sabithi ngeke sicelele unyazi wathi nalo unyazi etuzokwentelana ngathi ngeke lahle uma qala ukulahla ikwaba waquka lomfana ovula izandla lo nokhokho wachitha phansi wathi ngavuma shembe ngiyayibeka phansi ikwaba. Amen. Wathi ngezanto thingayibeka wazathi bona wayesebenza ukuthi amakhosi ngaxolisa ukudelela awushembe ngiyacela baba lezi khoma ilande ingane zabo ngase ngichamiselile zengane zami cela inkonke zonke Nkosi ngoba mayiqhubeka lezi ngane zokubuyisela la zongkhumbuza la ngivela khona bese yaxosha endleleni yokulala emandulo ukhokho wakhe lomfana naye kudadewethu lokukhuluma ethi wakhuluma umfowabo siyabuza ukuthi wena wazala wena waqala ngawe nje ukuphathisa isikhali wasikhomba wakho wathi hayi mina sathi nawe kodwa uyafihla ubani abantu abaphathisa izikhali uyazi ukuthi lento yayithole manje ukuthi ushembe yonke imikhuba yaqala ngekhathi zezimpi imikhuba eminingi wakuthiwa umuntu mayengwazi kakhulu utwana ningamgqibi lowo ngoba amadoda ayengancwadi ayehlaliswa kuthiwa mphathisela isikhali khona sokadla ngakusho amakhosi amphathisa isikhali lesi sikhali siyamvimba phambi kaNkulunkulu usehambe ngqongqoza amazi egcekeni ekhaya abantu baphathe izibhono ilezi ikhala abaphathiswa zona bathi bazama ukukhuluma bathi mhlaba mbona bathi bazama ukukhuluma ulimi labo sibeza njengoba uNkulunkulu asho ukuthi ngeke libeze ulimi labo uma sebekhuluma ngakho-ke bakhonza bakhe basezulwini njengoba sila ushembe kuphela wazithi icala kakhokho wakho lithethwa kanjani kunjengale nto ekuthiwa ihlambuluko thina sigijima sifuna ukwenza ihlambuluko emakhaya ukhokho umndeni uhlalela phansi hayi siyenza ukuthi ukhokho waxabana nokhokho omncane bangenkomo bangekwamo bangani hayi siyavuma zinzalo yakhe thina ziyisende lakhe thina siyavuma kuhlatshwe inkomo yonke into lithule nje ithongo umnikazi wempande yona athi hey sebekhuluma ngani le ngane le esayibulalayo ngoba eyabulawa uyise ngokuyise ebulawa uyithini nathi sabulala ingane yabo ngoba singanakiyo ukuthi ngizafe ey'mpini zasendulo sadliwa izilwane abasinaki wafika uNkulunkulu balilwele ukuthi incele yenkosi isebenzile abasinakanga bathi sokwesibona uthi yolungane into abayenzayo uvunyelwane kujatshulelane kuhlanjuluke kumnandi kugonwane phela sesagonana njengey'lwane sigonane kube nje yakuhlatshwe abanye benze yonke imikhuba bese kuhlatshwa lezinkomo vele esikhathini samanje masebenza lento noma kuthiwa namanazareti ngeke ngabe ikhona ijiki abanye bazongena nalo ijiki phela kuyajatshulwa kuhlatshiwe phela bangeke bafuna lithule indlu bese lingena ngomunye lapha egcekeni lingene ngomunye ubanga into eyodwa nje sekuzohlakazeka kade kukhulumisana umlomo usengelana ilanga bethethelelana abantu begezana sekubuhle umndeni wonke kade kwenza inhlambuluko buza ushembe nawazi umsuka wenhlambuluko emphilayo isho njalo inkosi ukhombani wakhuluma la umntathu wakhuluma la uthi owesuma la udade uthi wafuna unyazi lathi nazini inhlambuluko ngoba thina sazi umsuka wenhlambuluko umsuka wenhlambuluko wokhokho bethu njengoba sibalanda lethu sifuna ukuthi sibalande sibabe ekhaleni lomuntu sibenzise inhlambuluko bahlambulelane bathethelane sibageze hayi ukuthi mina nize nivuse ubunuku ngoba nizogcina nixabana kwenzeke-ke lokho nikwenze mina ngigcina nganene ngikeswini ngikhulumda wakhokho nomuyise kakhokho kuphele kanjalo likuseliyoshona nje lapha kubanga into encane abaphuza ubhiya babanga ubhiya ngithi awungishele athi umnyawo sengiqedile ngawuyinja fuze ukhokho wami vele wayekubela abantu kuba yinja sungathi uncishe iglasi yokugcina kubanga ukhamba la ungishela athi umnyawo sengifincile athi awufana nalo ngoba athi umnyangibhedele kuthiwane kuqatshwane khona la athi kufanele ukhokho wakhona wayithakatha uhlukane umndeni kade kwenzile ulothi ishoni nangizohlukela ngoba yini ngikhathela laba bantu ngoba nizosuka into engingayazi ushembe uzakhela ikhaya emphefumulo
ukuthi uyena uShembe wazinhlambulu kwakho uShembe uyolanda laba bantu basemandulo laba bantu abayimpanda abayisigubhu sesibongo abaphambuka endleleni bangena ehlazweni lokumthandazo njalo ngaphambuka endleleni ngangena ehlazweni wengabe uShembe ethanda ukuthi kuhlatshelwe wayikhuluma khona ekhuluma ethuneni isibili esikhuluma ethuneni ngaphambuka endleleni ngangena ehlazweni wangifumana omubi bakhona amadoda enza lokho namakhosikazi enza lokho amakhosikazi amaningi amanye asemandulo afike emahle ezogana kodwa ephethe iy'mbokodo ufuna ekeloningezonina mkhombeni ukuthi hamba wena uyogana likamtshado ufuna ukubotha imbokodo neselo sala wende endodeni ihambe inkosi umntwana emhle enkosazane ekhethiwe ezulwini afuna acasule into encane afonele umama athi ngangayifaka nje apha emgodleni akho ebhokisini yakho thatha umfufuze ngahambe lonke lokubhedela uhlale endodeni bakwenza lokho abasendulo ogogokazi hayi masebezuluzana nethezele futhi abemkhulu kakhulu kuthiwa umasibani awukatina nezasimasibanibani awumntana omuntu wazi wathwalazi uzogana lapho amajiya uzokanti uyena obulela amakhosikazi uthi uShembe mayesefile uzawuxawusha emndeni uzoba idlozi enjani mayebuya ezongena ingane ngoba phela ahamba ethumela kadlulile uyabuya umoya wakho uzongena komakoti abazongena yohlala ehlahleni angithi intombi isuke ehlahleni lapha nemthini bazongena egcekeni basezongena uzothatha umendo wazo angithi imfundiso akithi suka lapha ehlahleni uyazi ukuhlale phela bawumoya igama zazonke ziyazi ukuthi uzongena umasibana ngenyanga ezayo uzohlala ngehlahla phela bazi yonke into sihlale sakho sibhadla nokubonakala kwaso afuna umntwana hlala khona isiko lalenziwa endulo ababethi bazama ukulandela wona bakhona babebheka abantu abaphilayo khona lento elithuma umntwana mayesesuka ehlahleni bayakwazi abakubeli ngoba bebekwenza lokho beganisa phela bephelezela intombi khona lento khona abantu kuthiwa bayasala abantu ehlahleni bashisa isikhundla sentombi akuthi bakwazi lokho abantu lapho ehle khona intombi phela maseyiphuma seyiqede yonke into wenziwa yonke lento enyezuyise inkomo yothuli nayo yonke into kwahlatshwa masesisuka nje umthimba esongena khona bathe iy'thelo zabantombi ey'sala yishisa utshani wade kuhleli khona umntwana ngoba kubalekela iy'mpamoni zingayithathi inhlabathi zingathathi lade kuhleli khona insila yomntwana bese umntwana afike angazali eceleni ukuze ukuthi uShembeke bayakwazi ukuthatha umphefumulo kwahlala lawo sakwazi esaxoshwa kulo muzi singena naye sikhuphuke nawo umntwana abe mhlengene egcekeni abanye nomuntu ndodakazi ekhaya kusuthule abazenafulale athi ayitshela indoda yakho uthatha uzogana yakho zashama umambezana noma asale yedwa bendlovukazi kanti wenziwa lesalikwazi sithi abanjani abazogana abahlala endlini zaxoshwa uShembeke ekhale emphefumulo ukuzogeza abantu abanjalo ngayibona inkosi abasakuthandi nabo ukwenza lokho kodwa abakwazi inkosi inyanga yezulu okwenzayo kwenza kakhulu ngokwethuneni ngokwenza ungasathandi namhlanje basebenzisa imkhulu uthe khuluma uShembe uzinto uyagangwa uphilile ekhanda lo muntu osuma manje uShembe unyazo ezulu 100% kodwa ngale khona uyagangwa phile azenzi usho abantu bakubo utshona umuntu uyaganga ngoba azosifaka ezulwini lakhe izulu lakhe funa abantu abangcwele thina siphethe ikwamo ngisusa phambi kaNkulunkulu ngekwamo uyangena into ophethe ikwamo phambi kaNkulunkulu ziyangena njengoba sibathengela amathikithi sithi zobafaka ezulwini uzongena kanjani ukhokhokazi wakho wayekhushulini omakoti abengayifuni ingane abakhushuli ongena kanjani ezulwini umfaka umthenga ithikithi ngoba ithikithi longena ezulwini uthi uShembe abantu abagezwe kuqala mayibonga inkosi siyazihlabelela ngisondezela impompo kwangumfundisi umtshana siyazihlabelela lo mfula uphi wona Suala sampai di Jawa sampai di dari Jawa esuai itu impor mungkin zibo zeto malakubo ekulai bese lo betatu tua ini kumua
bese behamba naye ngane umuntu bahambe bedlala ngaye yabona nje basefikile ekhaya ngani-ke manje sekuzokhuluma ukhokho wakini ahokoze udadewethu la athi umntwana ekhaya ukhuluma into ey'ngekho la ekhaya uthuka abantu cha bathukiwe ekhaya emphefumulo basenzela into yabo nani mani babiza isibizeleni ngobantwana khona omunye la samkhuza noSomani wathi ulungiselele ukuthi uzobe ebiza ufukana nathi abantu abadala yive ikhonto leyathi ufukana nathi abantu abadala hayi ngizomashumayeli ngizocela isigubhu ngizocela umthandazo la ekhaya ngizombize ufukana nathi abantu abadala ayikho into enjalo umuntu ushembe asikholele emaphusheni nasebonakalisweni namaphupho kodwa ushembe othandayo uvusa umuntu ethuneni athi khuluma enganeni yakho mntanami kunokuthi iphume kumajiya umajiya nawekule ushembe othandayo njengoba abantwana abanikeza ithuba lekhaya ukuthi bayikhulumele lathi unyazi badedeleni abantu kubantu wenkhani bafika nendawo badedeleni bayikhulumele mabethunywe emndeni yabo basaba umfundisi nje baningi bonga bakhuluma bazokhuluma emini vele siyazi uma bafika le obaba bethu abantwana basaba ukukhuluma abefundisi nabo bazothela amacala kubo bafundisi olalela nabo bacoshele bawohlanganisa umndeni bahlale phansi uxoxe kuthungululwe kwenziwe yonke into ngoba lento yomndeni akuyona yomntoda akuyona yesibongo akuwona indlu kasibani ba into ethinta umndeni ngoba ukuthakatha kusuka le yakhokho impande lo yakhokho impande uzela izizukulwane ngezizukulwane zey'ngane isibongo engathandi ukuthi njalo uma ngeke ngasikiphi lesikandebele ayisagili ilungu lapho engasho khuluma ukhokho wesizukulwane esidlulile esizukulwane sika-11 ukhokho wesizukulwane sika-11 awucabanga ukuthi umuntu omude angakanani wathi egcineni lo okuyena ogangayo wathi hayi namhlanje siyaxolisa ngoba siyamxoxa nomfana wakho ngoba niyaganga lo niyakhuluma nidlala ingane igqilaza ingane umhambuma wathi cha namhlanje ngithi akahamba ekhaya bonke labantu abanamakhanda kakhulu ney'yoni nezangoma nayonkini baphethwe yimina ngoba imina engathela lento engathatha idlozi ngahlanganisa nenyoka ngaliqinisa lahlangana nenyoka ngase ngithwala ngabo abantu bakithi bonke babephethwe yimina imina yokushisa impepho ekhaya uthi akekho umuntu obeshisa impepho ehlambulukile ngoba konke okuzayo uma sengifile bekuzakile njengoba thina sisihlabele ukhokho bethu le uyazi ukuthi leyo nkomo ehlabayo ayigcini lokho kwakho iyahamba ngomthambo izofika kuleyo nkomo ehlala nezilwane udlilwane zakho ingani lezi zilwane wayikhandile ethi abafana zivuka nayo ethuneni zithi eyona wasikhanda wena uNkulunkulu owumsebenzela nangu bekhomba into embi ngakho-ke sihleli nawe la yini indaba iy'nkakhayi zigcwale uphahla lemizi yamadoda okhokho bethu obabamkhulu obaba bethu nakithi namanje sisawenza kodwa akuthisho esikhulumeni salo kufika inkomo ziphele zihambe bayithatha abaningi bazi inkomo phela inkomo abantu baphume bashiye icele zitshontshe ikoletole ngiyaxolisula zitshontshe lo muntu wamaza abafowethu ngalo amuke nazo kanti abanumzane basiyaduka ikhaya hambe zonke iy'nkomo kanti abanumzane phela inkomo abantu mayibonga Nkosi so sesiphula-ke mina ukuthi ushembe ukuthi amandla mayekhona amandla mayekhona azolekela inhliziyo yakho inhliziyo phambili ungena wakho inhliziyo mayiphelele la ufuyothatha usebenze njengobakhokho abantu afune busa alindi busa kodwa amandla mayekhona ikhona impahla nemali yonke into kuhlanganisa ekuthenga iy'mpahla sokuchaza emini ukuthi ushembe uthini uyileyile igalo manje nawo amandla badawuni ngabambe imbuzi yokuthi angiveze nje yodwa kuqala esiqalo zokuphendula le mbuzi simthuma ngawo ushembe noma kuthi ushembe uthumekile zakho itoba kumdali wethu ushembe uthumekile wakithi ekutheni kwamanazayo kodwa abanye babethi uthumekile bagcina sebethula kwezinye indawo bengasamlandeli uthumekile ngoba yini babengamsebenzisi ulabe uthumekile babemthume ey'ntweni zabo ushembe ukuthi asimthume ayongena emathunjini omhlaba ayolanda okhokho bethu angone ey'swini zey'lwane inkulume ney'mpisi namabhubesi abakhiphe ushembe kulesi sigodi sosizi eze nabo ekhaya emphefumulo azobageza lana lapha ebuhleni isezulwini edukize ezulwini umuzi wangakini wakhile nithi umuzi wenkosi izulu kaShembe enelisiwe isezulwini kaShembe nangafika namasosha namfundise khona la ushembe wakhuluma isimile nangifaka zona namhlanje khona mfundisi utshani wathi ubaba wena ngangihamba nokhomanda nababusi kwakusi ihlezekalala nomthungu ushembe wenza umhlolo bahlalisa osofa befundisi namakhosi kodwa bahlale phansi
kalanda namoto osana mfana khala ngicashe baba womfundisi umntwana wathi wakhuluma phela wasedushembe ngifuna ukukhuluma nawe hayi wena sihlezi kana ngubundala ngifuna ukukhuluma nawe umthungo omdala ngiyamkhumbuza baba uzokhumbula le wathi mina uNkulunkulu seniyezilizwe nina we-ANC ukuphatheni seniyagijima nina niya esigodlweni esakhanda kwamabhunu namangisi iParliament niyoshaya imithetho phezu kwalo Parliament niyothatha ukunquma ninquma yonke into uthi wawabonaphi umuntu ahamba endlini yangasehla umuzi ayonquma inqumo khona uthi nina nihleli eParliament ingakho labafana babesadaha kakhulu labafana inqumo ingakho labafana benijahamangala labafana bengahloniphi ngoba nina nithi nishaya inqumo lakuvuka overfuthi ifuke nokuba uzuthi ubaba ngikhona ibhunu lapha lapho ngazi ngusebandala obulawa khona nokhipha kanjani ibhunu la ekwabo ngoba kwabo phelele eParliament nomkhipha kanjani isithi inkosi mkhulu nihlulwa yini ngoba izwe selinini linendawo la nibheke iplaza elihle nothini nikhuluze yonke into bese nathi iParliament lase-Afrika bese nibiza thina abase-Afrika hlala inkomo nenkosi sibike lokho kuwethu izwe selinini yemfakazi namhlanje ngiyajabula waykhona sasiza kuphela etanhouse enesi kwemzima kuba yonke lemizi izulu kaShebe kodwa lana isemfuleni kaShebe ezogeza khona imphefumulo abazali bethu ukuthi maseyitobezela siyithathe siyise emakhaya bese siphuma naye emakhaya sesiya kuJehova sothi bongani uJehova bavume nawo ngeke emzini engcolo ngeke nabantu bathukwana abahamba benza imikhuba okudlwengula abahamba bedlwengula emva kwakho abahamba betsifa amehlo izakwazi zaziyigebengu bahamba lokhu ngaphambi kwababa uShembe ngiyakule ngale kwakho athi inkosi ifuze singakaqedi kanti uShembe ukuyibhilezayo ababonye ukuthi bayathuka nawo le ngane inkosi nanezi isibongo esasingcolisa akufanele abemane ezuyise konke lo uShembe uyakuthetha amacala la babuyele ngancane ingakho sithi nabo mabefuna ukugezwa khale emphefumulo abavuma iqiniso abantu bokuqala phezu kwempilo yami mangaba omalume abadedelwe phela bese ngaphambi kwabo ngithethe icala labo bangikhulule ngithethela kini bangagijima ubaba avele eqala athi ngicela ungigeze kodwa abazi kahle ukuthi wangcolisa umzimba womalume wangenza lutho zomgeza ngani ngoba ngingcolisa umzimba womalume lento ayihlukile nomuntu athi ingane ikhalela isiko likayise kusho i-boyfriend lemidlo zakubayise walomfana bengingamkhuzi ngathi angayongcolisa umuzi wendoda yini namhlanje bese kuthiwa ingane kufanele iyozela isiphandla ngoba bese nihlala ingane maseyenzela isiphandla bese nimulayise ngoba ingane izale ekakazi omalume babo zithi uyedelela usingcolisile uphinde futhi uthathe lengane uzoyibopha phela ukufana ingane isiphandla usuke usuyibopha ayikho into efunakalayo dadewethu ingane mayihlupha ukuthi uShembe ingane mayihlupha uyithole esigoqo nganiki majiya ungaloku ukuthi ingane ikhalela isikona wena khona usukuma ngoba umajiya ngezanga ufuna impahla ucela imnyoka ucela umfoli ngicela ucela imbethele ngone emndenini ngicela bangitholezele bezobapha ndithenge ukuze bephumule kulegcekeni ingane izophila hayi wonkosi ingane yenza impoqo ngani umajiya engenzanga lutho ngiyabonga ngicela imbethelelo bantwana babantu abaphatheke kabi makukhulumeka la ngicela ukubuyisela kumfundisi kaNkulunkulu abeke izwe limvumelano esesiphethe inkonzo ubaba umfundisi umdala inkosi usisizwayo amen ukuphakama kwami kube kuhle esulwini Amen. Kuneminyaka emibili edlule lekeleni baba nibambisane ngoba mbambele nomfundisi wami mbambele ume lapha mfana uma ngale mfana kuneminyaka emibili edlule kwavuka baba wami bathi usigezela uShembe sikhiphe isiZulu ntasimbe sizogeza uthi sikhiphe sonke isiZulu nathi umuntu emhlabeni sizogeza amakakazelo manje kuvelile ukuthi hayi ukuthi uzobageza wena basho baqonda ukusho ukuthi wosakuShembe nisihlawulela amaqaba lapho abahamba bewenzile Amen. indlela engilalela khuluma uMajiya la uthinta ebazi
abantu balwa noShemba abantu abafileyo bethi mabathethelele wayesenelisiwe wathi ngeke ngikhiphe nowodwa umthetho baye bemjikijela ngamatshe behlabelela bethi sinjenje nje waqinisa umthetho wakho sasilisiduliso lapho phambi kwesisu lakho ngalelo langa wayekhona indoda enqunwa igcotshwe njengami owavuka ekuseni ubabamkhulu wabiza inkosazana uMntunga wathi mntanami akubhekela esikhwesini lami ukuthi isevathu sami saphelewe na watholakala isevathu abasaphelewe wathi sikhithathwe yimi ngambathisele lo muntu obenqunu bebenjikijela ngamatshe waze washayeka labo babamkhulu eshawa ngabantu laba abawaphuma esizulwini esizeke bezobalungiso bathi sinjenjenje kungenxa yakho wasaboshwa uwo wafunga wathi ngeke ngikhiphe nowodwa wasevalelisa ngo-1935 April wathi uyabeka umakoti useyabeka wathi thakatha kakhulu ukuze angayisoli lapha kuyiwa khona nothanda ukwenza ekhotheni endlale kakhulu ukuze angayisoli wathe ozaphambukela izilwanyana njengamandiya nakho konke athatha umzimba wakhanika amandiya thina noShemba kasiyohlangana naye ngisho nakwesizathu lapho kwasukuma khona indoda anze ukusho umoya khona owakuba kwalesi sibongenzo sibiza owasukuma kwathi Shembe uma ukhuluma kanje thina sesiyohlangana nawe basikhomba sikhale emini ikhwama bathi ningakhulumi nithinta ikhwama asho njalo la madoda lithi ningayithinta ikhwama ngoba zayiphathwa yithi sihlambululeni hambani nisithethelele niye kuShembe asithethelele ningabe sayithinta imithi ngezandla zenu amen wayeyofulela amadoda owenza isivumelwano nawo wathi anze kunishiye emhlabeni ndohamba nani ngoba ningofakazi bami la ngiyakhona sembuyele ekhaya kubaba nofakazi ukuthi ngifike ngenzani emhlabeni lo msebenzi esengwenzile engushiyayo ilapho kwavela khona lesi hlabelelo esithi besilizwile webabamkhulu khulu bese ehlulwawe enzake kufanele yantela aphandle nakhona enibeke nishiye endlini bayikhipha bayifaka enqolobaneni kabaze bayitshiye bathi hayi ngeke silahle konke baye bethi ngenkosi ngeke silahle konke ngoba engathi wababa nomama bethu la wabashiya wasuka wahamba wavela wahlomisa izulu lafikela aqukula inqolobaneni washo ndabantu aqukula nokuba inqolobane wayijikije yaphakathi elwandle wayesekhuphuka sebuye sethi ubaba nomama nibemekephi kanjani ngoba besithi simphambanisele sabeka laphana kanti ukubonile lapha bekukhona ufakazi walezi zinto ayikhulunywa uMajiya zikhona la uShembe wethu ngavuleka amathuna wonke abantu mankathi sephuma emhlabeni ngoba kwakuyisililo sabo bethu sizosikhulula amen uthi mawuthakatha ubaba ilanga lathuma umuntu ufike undoda izobika unkosikazi wakhe unkosikazi wami washona njalo ngesikhathi angacwa ngathi uyaphuma ethuneni esela ekhaya ahamba ungena endlini ahlale khona
Le nto lena wathi ahambe afuna ukuthi angahambi ugoba awubuza lo muntu ukuthi ubuyelana ehlulweni akayile ehlulweni wathi waphuma-ke khona waqonda endlini waseyaleyo umbuzo ukuthi ubuyelane na uthi mbuyise ushembe uthi inwele zami kayiphelele uyazazi inwele zakhe ekhanda lakho ukuthi wena zingaphi ushembe uyazazi ukuthi zingaphi ney'ngane uNkulunkulu ongabuzwe emhlabeni ukuthi uNkulunkulu ubani umuntu onguNkulunkulu ushembe unenkinga yokuba enze isampula ngomuntu akhanda umuntu engekho athi ndokhanda umuntu lapha kuzoba umuntu uzoma kanje ikhona indoda enamakosikazi amathathu elokhu yashada ngazikho ingane basebemnikele wasebenza umkhokheli u-Aida wathi mphothele intambo ebuse lapha waphotha intambo babanika wasethinga amagama kulezi ntambo wathi lo thatha lezi ntambo ingane yakho koba usibani bani izoba umfana la ngisayikhumbula kahle nje unomthandazo wathi le ntambo wathiwa makubiza indoda kwamthetho utohayo ilanda amakhosikazi uNkulunkulu nje ongabuzwe emhlabeni uma usakhuluma indaba ukuthi wena ushembe umuntu ukathola isitambu wahamba uyelwanda ulode losikhohliwe isitambu esingalungile kuwesizwe usale okulungileyo ukuthi amehlo akavuleke ethi isihlabelelo salakho asuka nkunga emehlweni ngiphinde ngiyibone insika yangilanda amasona indaba lo ngangikhuluma ungakhuluma lokho kumadini walibizwa ngagama wathi nina ndithatha amaphalamende uNkulunkulu ubuyisiswe leni ulinikiswe nihamba nongena endlini zakho ukuhamba nongena phakathi nokhuluma nokhokho benu ababulawa wakho laphana hambani nilungise indawo yenu nikhombise ubaba mkhulu wafunga ngo-1927 akhanda umusi wasenyuvesithi wathi imami nangaphumi khona esizulwini lo musi engithi uzokwehla kodwa yokwehla iswe thina abashombe sesikhathile kulaba sesikunika abanikazi balo lo mhlaba wathi uyokwakhiwa lele kholishi ukhamba indlu enkulu phakathi yobizwa kuthiwa ubheka usuku ngoba lapho kothwena khona abatwana bazophatha lo mhlaba ababetinelwa kule ndlu ekuthiwa ubheka usuku ikhona inyuvesithi yaseNgwenya. Amen. Kodwa kathi yakhiwa manje sekukhona mina nami ngangakabe bikho nje lapha nje nguthatha la ngangithatha ngomadodana naye khona angikhokhela lokhu ubaba mkhulu lapha wakhuluma khona nge-Richards Bay lapha wathi ngibuka lapha sekuba khona ikhekhu la balaba abantu bonke bazobasuswa lelo sifuna ukwakha ikhekhu lapha i-Richards Bay wathi la esizansi lapha esikhawini wathi la kuzokwakhiwa izindlu eziyoba abaqashi abazobasebenza lapha bayohlala lapha kuba nenkulu idolobho nala ekhomba idolobho lasekhawini ukhuluma ulokothi izinto uthi wabuka lapha wathi usikhakana ngikhokhela uthi saze sagubha sigubhe sathi ubaba kade lokho ebukani lapha wayesethi abantu abambuka ngesikhathi sokwakhiwa lo musi akusokuzalwa abantu abayithandayo ilanga bawulibuka esandleni ukuthi umfundisi kufuneka abantu abamabafundise ababebethe inkonzo ngaleso sikhathi bangayiphathi inkonzo baze babuke ngoba babahamba ngey'moto bonke abantu ngaleso sikhathi umuntu uyongena esontweni elindele isikhathi ukuthi ngesikhathi esithile ufuna ube seseThekwini wena ubamba inkomo inkonzo angahamba agcina sekuthuka lo muntu athole icala kuNkulunkulu athi umbambezelo ushumayela nje ubuka iwathi ukuthi isikhathi sesihambile
kade kusuke kukhona manje ke kukhona nananto nje nakini ngiyalibuka nani wala sina lingafake ungakala ngakhona umuntu wafakiwe wayebuka isihlakana sakhe baba majiya bengithanda ufakazele lokho kusho ukuthi ngomufakazi nje lezi zinto zikhona lezokhuluma ngazo futhi ngeke likhululeke izwe ngabe ngakuye kulokho kusho njengoba lo musi lo impendulo kaShembe impendulo kababamkhulu wathi ngeke ngikhiphe lowodwa umthetho usehlisile isizulu kamanje wakhiphe emathuneni lezi hlabelela uthi ubaba inyanga isizulu kwakuhambe umama Dulu uNdlunkulu kababa inyanga isizulu ngayihlezi naye ngaphansi komthombo eJudiya wathi angigijime mbiza abefundisi babuye la babeke umama bambeka phansi lokhu ukuthi nithi manje semphethe intumbu ihlabelele zonke izinto lezi enithandayo likhumbule lapha kade nifungela khona imfika abanye nihlabelele lezi zinto uthi inyanga yesizulu athi ngilado mahlala uthi lalelani lapha thina abaShembe emsukwane sisala emhlabeni sabe kukhona ingilosi elindele nje uma uhlabelela lesihlabelelo iyasukuma ingilosi isukuma phansi ihlangabeze lo muntu kuthi kukhona umuntu osaba uthi izihlabelelo ezisihlanu ngeke zokuhlangabeza abantu emhlabeni wajambani iphindela isihlabelelo zandinda wasimisa sabashiya bephuzu samlandela sengiyabonga bakho amen inkosi ayibusisise la inkosi ibusisise uphakama kwebala siyathandaza mina ngiyafa